President Farimayo araingamira mwaka wa ngiri isele mweri wa ithatu aramerura President Farimayo araruganwe kusi thirikari yari upande bwetu mune yendo tutethia mwanka bara make sure President Farimayo akumetene ebelele kura ciaringirwo mweri wa ithano beagananie thirikari President onge apicerwe mweri wa itandatu au so miraya aruro mweri wa itandatu kana yo mwanja tuite kuringa kura mweri wa nana kuge thirikari Uhuru Kenyatta mere mieri ile agethira ya ruri lakini ukethira nonto antu iba kwenda kuringa siasa uge bobekirite oni mbwa ora muthoiri wa mugala muge na kiake mu wasirora wari kunonto na ari mumeru kwa piso kwa president wa Somalia kwetera antu badatu President Uhuru Kenyatta asukumi munya bareta munya na kaberia niro betere bathiri agreement merera ruro na munya aritene meri ile yake mweri yo mwake so kinya thirikari kwari campaign no tema antu yake bwitheka bonge antu betore abe no tongoria tuwe yari county emero yari na gavana wenda mira idea antu aboria ni ndire ko ina biashara emira tuita utumba wita kuria thoko engore Saudi Arabia nonto nuishe batere yambi wita kuria thoko kuringana na into bia antu betha example mirera yera weka uru Kongo antu abari ya mira Kongo indere baba malori so be obara beta na malori na ne Somali antu ba asili ya Somali so tumbo kama tera mandera bangirie mwe mira tani dhano bateria aya example Djibouti antu bete tako James Dolesoro be cia thirikari cia tumiro theri kwendia antu ala kutenambi antu ba Somalia bo Djibouti antu Djibouti bonde na antu ngiri umana tanda to ka milioni imwe utumba weta kuria tani 20 kire antu batumba ko damerere utani antu minya unika kade na yo na inya wenda kwire mira eyeta mira yeta Djibouti imira tani ekomi yeta mira Ethiopia tani eko na ikabathi mairo itekelo kudhu ekomi thirikari ko yekirite muthio mira itani ekomi kinyare to amira James re bara na antu ba Djibouti kono be mwanka tani thano kenda basuna Ethiopia tani tha kona mtu mwa kethaga nonto ikataitere konge kuwa enderu thirikari windari Somaliland ya mira tani 150 kila siku na ikandari thokone Somalia kuntu kwita warigisa mireye ya ntuku imwe itani 150 woke akwirwa kuria thoko wita kuria ko kwita tani ego migai na kwita 150 so tukachetherwa ethro weko kumirora endu antu te komyimbi wetete kwethia uracia witha cia richasi na wite na imbi weta kwethia so ndenda James no ntwege president committee aurie kanya baite ndire Somaliland na bi Somaliland yenda ake ni thirikari ya Somalia mboga ndiso nonto twena ngwataniro abo batwetegeria space ndesie tu ikilugaire ko ikilugire anga ya Somalia kawainde mbogo ndiso ikinyakuo yonto mira Ethiopia kinya arigesa kabeleke ne mbonda so ititana nde yana lo na bena tauni mbike muno iri kwenda mire Kenya lakini nonto tutena antu bena idea bomba kuina thoko ebwerugurwa muntu arenda kuwa na kwenda lakini na kwena thoko ndo waringi utumba wita kwendia ngore Saudi Arabia na nya muntu ogwa gore ndo twira thoko enyama changore Saudi Arabia mwere tunurongo konkacia utengore iri ya Saudi Arabia so wethwa pressing committee ya thoribo kwenda tushwira thoko na imantu ya manini bukaria na thirikari ya Somalia ba etekeria tu twendia mira Somaliland mire ikono yo tuwe itare mweka thira turia tutashe to werianto twari manto yayo ambo tethia antu beto ivoya. Okay, asante. Thank you.
Okay, mbere tukumba kuelewa thina mira na yaumire na kwina umuhimu wa mira itwelesore mbere mira ni twatumaira ni atumika ginya ki kuritwa tukioya kindora sione alafu and in social places ni atumika kukipa tumbise bagethra ndakasi yetu na kinya kurumba by that time batumbo kwithirwa baina mantu maingi batukumba kwithirwa bagiara se mantu amai bagethwa bai mbisi bagire yanga tulato bagiara ngaze mantu ya kirira gya kuru alafu uko na 2013 kire 2013 ire mireo mbere kuingwa Netherlands osu thina ni ayirau kwa tu kantu betu batukumba kwende mira kumau thina yendelea escalate 2020 itaria ya corona na itaria ya corona wole leontu county ontu iringi sietwa tu Mombasa uko na mireto mba witakuo na ndo mgavana si barabara kuo iba gudro bakiura mira muno na ugeria taxi lakini indobia mira thina cia mira manto mira muno ni issue very sensitive na kwina committee on kwina igundi onte akitongerete manto mira ibukinyithetie antu abumbite gwithro bukinyithetie au bukinyithetie mwanga sofa tugiara se thai bukinyithetie mwanga national level lakini onto bukinyithetie national level imbisikithei price of angus determine wakithe ni demand na supplier mira ki market yetu ra nene ni Somalia na tugua kinya kwina Djibouti na kwina Congo kwina Namibia so uni solution ira mbumba nyo tumba kuthiria nyo thine mira utumba kuenderia muntu mira tutalekithe Djibouti kana Congo kana Namibia uko kinya kugethura license ira antu bonthe baetikirwo ni thirikari kwende mira Congo kana Namibia kana kungi na ugethura muntu atiri ya mira uyagua still ukendia utumba kwendia so solution ira mbumba kuona niyo yumbotethia antu betu kenda tukomba kuona mbeza semira ni mbere buru thirikari ni rulukilie muntu wonthe ethira akiumba kwende mira nja kithe ni ndeo ntu nacio cietikirwe ikamate mira iturie nja ndu batu turi arimi ba mira na kinya batu na tukubaliane turitane antu kure mira na aranthi cia nja na tutibaritana kure nja mira nthi cia nja ira mingi twibenda iria ni kithe ni ontu murimi uwe utunkonie mwe rite tundu kimwe murimi ungi arite tundu kimwe ungi arite tundu kimwe ungi arite tundu kimwe ngonie etumwe Namibia etumwe Congo antu baye bari otheri wo antu bawatera ini kure mira riu bacoge banjire kwenderua sasa no bobo of course no sababu mbere buru muntu karitana wa kinye mwana no mwango muritane ukaritana kure muntu kuremira no muritana kuremira kinya baba nyanzobi mbere muntu agwazwa to angorirwa muzoba yumwe ndugu ingi kasiurira lakini na tukuuria thirikari na njira kuinisia na tinya njira kuinisia no kinya tongeria betu betharo bareo na ikatubasagurana kura bomba ko at least kinya bombo tutatira na bolele na kwenda thina ukia kwithirwa katel obu kwithirwa kwenda katel kiri kiani na kiande ira si umbete kwithirwa irita ndatu bwana James yakuira na isi kigene thirikari huu ne batu tatangazire bayo githeke gore moni ubarita batu kinya batu tukawata na tuetata twabarita kithibo bairacia mireto yeta Somalia na yeta na ukonge kinya batu twe wananchi itubati kungana tukaeta kithene antu bau twabarita kiani ne kiande na tuena power through our leaders
Mheshimiwa Kiama na hiyo maono yote yote kwa ni vile vile kama ya pati na pati Kambwe vile vile naweza mtoya kuwa koja kwa devoto mantelea kwa devoto patrejia kwa devoto kano kwa nasa sipe wewe wale vitu wale kama kaname kinaketi kamera indirect na mheshimiwa wetu James tafadhali mwende ambaye tupanda oki ya kamera Mheshimiwa Kakiria sauti yako kidogo mama. Ambaye tupanda oki ya kamera tafadhali na James tafadhali na waheshimiwa wa Meru County tafadhali na waheshimiwa wa representative tukwatanira kwende kwenda kuwa turenda gukiria antu bonthe bembe uretwa Morris ni pointi 10 nacio uretwa Morris ni pointi 20 nacio uretwa Morris ni pointi 30 nacio uretwa Morris ni kemwe nio ya mira tunde tuete atia tukire ibo kwenda uloi ibo kwenda u na ndiwa guare interview tusumbura mno ni pricing. Mheshimiwa James wene na company yakwa ndarure ya mira papasile for mira nantuko emwe inda atumire antu bakwa ki out of company yes konda setetwe ni antu ba minister 6 companies dina company kwa itwa Mira Yetu Sacco. Mira Yetu Sacco wende Morris ntarangwe siya sako yana 6 ni omanko anan rongo yes and I have registered members. Come on, to Mira. Number 1. Number 1. James. To third year. To the president. Atwe companies. They want to go in ya Mretos B. Somali. To what on there? Number 2. Antobeto bo merenje stand. Boy 10 years ago in the Tenra Yesa company. Non to ban to bambi bamira. Thank you much. Thank you. To kwatana. Ko ende sana Mheshimiwa Ali. MCA wa Njia Ward na Deputy Speaker County Assembly ya Meru. Tuna challenge nyingi mno
ukonia kibera getu kia miraa. Number one, katua kinya batu atongeria ito contribute ite muno miraa withirwa ite na market. Niyo niyo reality. Na utethia miraa ibatu tukasinsia nkorona cietu. Nontu dazo na wintenda kuringa siasa cia miraa. Nontu ambelela cia nkoro cia ntu ngona ite genuine. Nontu baba inji biba urashia na miraa popularity. That is reality. Au niyo tori. Tuena thina nyingi muno ukonia kimera ki. Na jirira tumba kuthiria thina hii. Mbere kuna kintu kiarira chumno kiuta value addition. Manto miraa. Then tubatiri inya batwe twithirikare county kwambiria kukuithia research ya manto miraa. Nontu kia kwambiria UK kitumikira kia tumbiria bamani miraa bami classified as drug class C. Sawa sawa. So no monka batwe either tutumira university to Meru twambiriria correct mesira yakiro mbi UK. Nontu classification ya miraa drug class C. Itobatiri kwambiriria au. Ewe thoro itukwenda witethi. Then tuite Netherlands. Miraa ni eta inya Netherlands. Ringi beta ba classify miraa ba wena kintu kitwa Cathinon. So not unless tukai empower tuambirie na county government. Nonto laitwe na governor ombo toelewa. To empower Meru University by na institute ya research. Tuambirie ku research to correct makosa yariku. Ya. Sawa sawa. Number 2 Somali. Na hii ndio kwenda twari. Reality ya miraa Somali. Itureke okashia ntubetu. Tinereri president wa Kenya na president wa Somali. So kinyato atwira kuina not unless President Ruto na President Sheikh Mohamed Hassan bakarambi bakangri non tukura kukarika na Somali sabotage na sabotage iriuma Kenya tukwatanira hiyo reality na ndo bate kwenda kwenda ndo bi oma how ni ordinary. So President Ruto, President Sheikh Mohamud bakarambi medene iro tumboteria miraa na huyo mabodi ariku ori hapo no the 2 sons ba president ibo ba control the miraa business ato ira antuma tokaria tuitheta Mudhako Ruto, Mudhako president of Somali. Those are the people who are running the miraa business. So to ira anto reality sawa sawa na kuino tedio ne atia laito ina ngavana umbe tentore na iriku na miraa dawa. So ito amuire immediately ito karaende na president atongeria na ntubonde bamiru tumuire the truth ntu miraa ina dina nya to atura kuina utebo tuita atia tukweli sawa sawa. Bwana Kimathi Sakijo ndare surprised no ntu we no rina history ntu baraba umete Djibouti very well mdora no we na uma pantu baraba umete Djibouti na beyite bateyite papasli no ntu bamira itu batiri gwera ntombi oma ntu babeyite kulweli ntu bingi yore then timu ya Kimathi ibaibanganite nabo kuraba ke wakanya bakabangani omira edatia ikeira ntu babeyite kuria ntu bibingi byokacha tukwatanira miaka batu gera ntombi oma yeturia tukaetia na ntu baraba gwitire makosa itimu iretere kuthunguzila timu iretere umire Djibouti no ntu beyite timu ya Kimathi na timu ira bari Nairobi baba angete mzuri baambiriria wethero ni ntu bingi byori mtwambiria pole pole butumoshore na so bwa tumoshore ru kwambiria manto yambi ya miraa lakini reality manto ya ire ya changewa kinya timu ira bangete ba Kimathi na timu ira ngere Nairobi batamenyere what happened. And that's what tukua miraa dina miraa ibatu tuengwa like winde mwenda ndenda kwa popular njia kana egembe dinge siasa siambi sia miraa lakini tena kiao kiantombi corona. Number 2
mira tu inatongeria baba ingi utheri anga mira union anga mbi itwashinya na batara iro bamwe nonto nyande murimi mira lakini reality is ito kinye stage tumenye tukubanga mantu ya mira na corona wendo na tugende loteri antu be betu temto okira ruare ashita mutongeri mira omwari njire ungi akari njire nishinya confusion ira tureta tu ngwa mira ya siambi heshima sawa sawa lakini yeite ira kinyite murimi omira wengwa mturo tunga mira na mubiashara omira tukarendi wetro ni atongeria bataro tutikuma bataro tutare babe sawa sawa maure tuamberie kuriria mirambi taira tukuwatanira na uya marashia umano ntwentenda okashi antunu muno bazo bona manto mira ya kwarirwo ngakira nuntu tukiakuloelia mira ito amiederie omuntu ake yake ani nakia mailita tu itondo kia mira oake ya kuria siasa yake mira lakini kura shiathira twatiwa nariku hatu maybe itwaitinjira na thai tukauria njira itwaitinjira lakini tukauria mbi na turiambiria county assembly ya Meru arani watu wakelukia sheria na sheria number 1 ituambirie kintu kigwitwa research to empower Meru University tuambirie correct mesira yakiro inaka tukwatanira then thirikari nene niyo yukumire twaranirite na twina wendo neromba rira nkuromba thai tubatiri gulu makosa era yonde tubwithitie tukambiriria njire mbea yote kimera kiriku na tukathira blame game na tukathira kwendoshia vya champions no tukila mtu okira na bwake akaria na ungia akaria njeriku na tukathira thina hiyo. Thank you much. Sawa sawa. Sawa sawa. Thank you so much. Sistangu pale tuko na Gen Z hapa uno represented the youth asita ambassador wa Green Gold nara mitadaone so nether we mwendia omira by the way mware ni wenga mware tu no ke panel narua kwa hivyo karibu sana wewe mwendia omira mamu onto wenda gina retail kuna challenges ile nyaba kwithira bwikurukira bukitia mira yenu oware we mwendio mira nata umba kwenda thirikari yithirwe kibwithe kenda at least wona nya uwe mire kwira kwendia ikumba kwita bwega kuna woni kenda thirikari ndio mambo ya mira tubata ndio sio ndio kwa ile doa sio ndio kwa wenda kia mira ikambo turekewekera siasa mira tona mtu na mira yete kuringa siasa twambutikira batu to ato para to andete na to kwa mira tubaga tu ngoto kaitania ngapoteshia na ya kwa unika potete mira ene well tu ngwatu bange tu ngwanto rene twanje diau tu bange tu nka tutekwenda ntu ba siasa tokodio mira to buri antu beto para ba to represent weta wetera politician ya atuwera onto are ya atuwera kwera to makura to te koromona renge mwakakura tie tuka rekebisha mantu ya yonde ya politician na biashara mira ikabona biashara ikatabwega. Okay, thank you so much. Konto bwana Matla kwenda kuongera vitambere ni kwenda kwira nonto twenaheshimiwa bana James Yedero ke narapa na kwena directorate ya mira ndenda ntu bano ndu bathida sheria bete bathithie nonto kilimo indigo mantia account government ya Meru ina mambira bete bathithie directorate ya mira no etutetha shemantu ya maingi antu kwetha kwena yasa ko imbinge bena sheria kuma assembly to akimekilogete ke sheria ya tutetherie nya kuthithia nya pressing committee ngi no county James nara ko rukenda bombo tetha nacia so heshimiwa onto itukumia babu no bututetherie no bwita bukathithia directorate ya mira na sheria cienu cia county assembly bungi
kwenda kuwa uni mbwire miraa nara kwina thoko tumba ndi yumba witigiria miraa twendie twatethũka Somalia. Kwa mbere uni na mheshimiwa Mureki na chairman yetu Karuiru mandu yake upito yakinyiritie mwanka ki ministry mwanka mucemanio achewa utie mucemanio ngi wa miraa wa gwithiga munene saindi utwathitherie James na kuminya Sakiyo na kuminya ibi utumambua antu atuturo cumbura antu betu na wa PS wa ngisha wito wa Rono atwire mantu ye government to government mantu ye nyato atura ko yari miaka 10 nture ne James tutithethuka mucemanio wa chairman wa mucemanio ntukuno nto wa siri okilimo atayo kagwe atare ko o achete mucemanio iwaziri wito muga na muga atangwe nene mno yotara mathabu na kumnyambia cietu na ashuraira irecio utuma murimi kitundu kiendwa Somalia ngiri itangatu murimi orero manayana itwatarire mathabu yo yonthe na tureka mucemanio Jumatano na kuma ntukuno yutu turago lau toba na kuminya andu batware abo kilimo tware na andu na Ronald na kuminya na James nareo na Chakiyo nareo Sakiyo ari upande kwanza baraba espotamira ya daya twira na umana orongo Sakiyo imuremi chairman Nyamita lakini tobere toshamanye na exporters bamira twashamania Sakiyo na James bobe yiro twa pricing otwira mauri ya mbere dada mauri ya wandate 1300 ndo James Sakiyo emu export omira James ya pressing committee go beye batwira mbere ya waziri mbere yao so tutumba kwithwa tukinyithirie micemano level ya waziri na turethia renge kwaria ntore ne ariko president Ruto bora aliewa na president wa Somalia ibo bombo tethia mira alitika wari mucemaniene lakini twerwe mantu ithirikari na thirikari nge ya tethia mantu yariko bo muthia uyo ntonkubwira mantu ya Djibouti Mimbo nanto unimbo onto bombo ruanka uwa mire Kenya onthe yombero te yeta Djibouti iwoni ndaikirie tribo ithatu tani nyainya nage goronge oendi akwire na bibi atomire mbona change ya wiki ya mira Djibouti kakware na mantu ya diplomacy thirikari ya Ethiopia na thirikari ya Djibouti kwa tuge ibarwite bako inganira mbi mianka ndiro ya change eu ndira thirikari ya Djibouti ibiro mire wita ntuko embere ya yele thirikari Ethiopia kuibwa mbere Kenya okinya Djibouti delegation ya Ethiopia yonthe yetere Djibouti barawatanira kaweka latu kaletwe kwa kareta atia karaura unde ruwa through experience tekuwa through kurota kama mandota mpendeti mbere Djibouti kanda enderie tribu ithatu taninya yutan 12 so James nuntu yonto kweta James kaike president committee na no yo nyeyo tushwira mauri minya into bigetho biteguro wegira mauri yaiko so James keibo kwenda tutethuka itucokie mucemanio aratwatirire ofisi ya Mutai Kagwe bwa muthia bora aliwo baciama ke babu ibo kwenda tutethuka arimi bamira abiashara bamira itoetengia tukarente kiani ni kama irithatu tuwe mwario mira kuma ruari ngania udio tete mandake mira tukarente twenthe kenda muntu boibwa akiaria bogoria no ratumira oriku o aturire ntolejoro na yege ito union nkiri ena yege ito angaimbi James eneke ntolejoro oyo Sakiyo ena yao Mureke ende woni nonto te yo ndi ganda were support Mureke akaruiro ntukweu kenda to tethia mbi oyo so ukethira union yi ni mbinge babu antu bamirari bwenda kwarerwi muntu uma kwake kana tukarenthi twikire mwario mira ya baba kwa twikire mwario mira bogerie njara Thank you sai kwa gaito kwenda tetho gaito twitire au iboya thank you iboya sana amba birerio wa mweshi amba birerio wa naingwenda kwari kidogo so tuthikirane tafadhali okay tucoka rutere nerwa
Bwana Sakijo ogroup allegations ira werona weya ndenda wito kenda tukinyira daktari kinya watu wakisia wena ntubwende butharine kamwe ibo ya sana nontubwa ikwira na uma na toga katwira ne uma kenda tumba kuona solution emanto yamwe kambue ikukweta muno manto ya baro acia utumamira home ya thinererio uma na mbua mheshimiwa alia kweta utithinerio baro acia Kenya baraba ete muntu umwe barua ni antu ithirikari ya Somalia katwelewa kinya tukethira inkumenya nontu kwa musukasuko yurareo dai mbwitiki antu baina licenses cia Kenya au nkuruki antu thate lakini license ya utumamira Kenya ni mwa karatasi utina nao mikitie alafu kwa yele bora kwenda kuwa ni ati kiwango kia mirakira kiwita Somalia ti batu twikirite ithirikari ya Somalia ikirite kuota katurite misinformation na ingukarinde kweta boya kutua usambaza urongo na una tukaringa mpi ithine mwera nene twinio nonto antu bairinga ringira ampi buraba kuwirwa bwana alintu kwingi twari muchemanio ne yo yungi itwerirwa na bate wita shukuru twe ya tukaringa ringa mpi tukiwa ana iba wita shukuru nonto kwai nonto bamira katubati kwira na uma kama iko shinda ona wedre iba wita shukuru ibete Wedra na bate weta shukuru kama eta shukuru na korea weta shukuru koko kuwebia maori yes kokori kiori time wenu kinya tafadhali tutikera neni tafadhali MCA wetu arakweria kueleza katukaritana na twetha tukatu kuyote ita kuringanire tuma tumena tatu ita katu manto ya sampling twende kana turi mheshimiwa kueleza rai lazima turie ne atemira ikubwithirwa ke bwithirwa sampling twitigiria kana turi utiri thoko yoneka utheri lazima watu mainto kinya iyi sample iria muntu ka anenkana into kiawe bara au target akamenya kwithira ikiwitaniria iba witikiria mwanka ntugwe mubayetikiria na ewiti lazima tuiritire batu twingwa ene mira tumbe kuona ne atia nara tukwenda wikia mira ikaomba kubwithirwa sampling antwa muntu mwaka mata ngaramera aiwe wengwa tukwetera mantu ya arigisa kambue arigisa ina wotwichi inde mwanya eyo yongwa utindi tawarigisa ki mapu cia dunia i Somalia na i correct bwana Mantili mira itu itarigisa lakini ti Somaliland ina tauni nyingi nara mira ita na mira ni itarigisa mwanka mbua o meri ledhiri ore ikacia na warara no tupa madhabu ya biashara ya rema kwa ora ina akwenda wiki mirari gisa thoko erio itwarie na wambiririo thoma mirari gisa kinya auke thoko erio ora ukumbana nio ora ari kuna na araremeru iyo ora kwenda tuma atume no batere tudikera nani noi please tudikera nani tafadhali bokwera thoko erio tebuloi tukireni bokwera kanya keo na ndekira kireni tuigoro kwenda utumare agatumira kiriteri ere ko utuma ya uradho kwa Somalia bangangi dai katuwe ni uma babu itaka tero ti muntu ya uni kinya tukaringe tuma
president aina uwe bunene muno na iwo kurita biashara iwo ukubwa na atemanti abati wetaita na ikuelezwa baraba gombo mukinyira kinya bwa chemania no aina benefit ya biashara kwina inya muntu alikia bira kuona kenda amenyana atia kenda babu buritayo antu baraba kora ibo bakuimire ana bakura kwa balazimithia kana na atia kwenda so ilazima tuelewe dynamics cia thoko cietu kithire tukwenda mira yetu itethuka na tumenyane ata kwetaita mantu ya Djibouti ni uma aibegire na itware hapo na priority yo yari into ire mabibi ingi imera bibi ingi lakini tuuririe formula mwaka tukumia mira ki agenda era na kambue mweri yu mbere ingwete kia mantilire mira era watumite yari mbue 2022 mira ito atumire Djibouti antu baba iwita na imukuranio yu narate na yu antu baraba traumba wetekaniria mwaka thai ni atabaka ura mire Kenya lakini kote kuwa ati antu baraka bari ya mira kidogo iba kai na hiyo tukua bati lazima tuithire twina umenyo mira yeye tuinayomba kuriwa Djibouti iyo thoko mira iwetikire kathai Somali thoko mira iwetikire kathai tukethira tutikwendia mira Djibouti tutomba wita kuria mira London tutiete Djibouti utetho kwenge yombo toyera mira nkruki etani 10 ende dunia hii tia Somalia na Djibouti kinyera twatuma London ita kinyata ni 10 ontuku nonto twatuma tani bebutini yana kiumia ko lazima tuingoa turaike kuthetania turaike kuringanire tuma atia tukuite kuringanire tuma ikwira na uma kenda tona ifomule riku tukabwithia nio ngui thoko ingi Kongo kinya yo ngwite kikwete itwetre na uma ne ati mira nire ya wa Kongo imandereva yeye lakini bateme yako kama tamira kuuma mwaka betani ona barabara lazima tubakinyithirie na kureo bakinyithirie kutuma twacha thoko era kukweto mantu ya validation na au no tuitirite bara turiwa bara baina kanya ka kure ya mira tuka twa yuria bara ba bwe mobisine na kungi bote kuona kanya kure mira na abu to abubwithiria ka juice to abubwithiria mira yomi na to abubwithiria bingi bira bikumbi ka bia validation kenda mira yetu yomba kuona anto angia wikia kukueleza boya ngwitikia mheshimiwa kueleza boya it is very viable na already kuendingi idaireo ya Israel already chibwithirie validation yenene muno na ndekweta Israel katuwe ikwire twari na mubango yo tumamira Israel na itwatumire mira Israel kidogo lakini no ntubwa twende tubona no twende twichi bamwe batumire kinyambeo na tha Israel itekwenda mira yetu ringi ibandire mira ekwana bongwa ibandire mira ekwana kabaguria kinyabo thoko ekwendia mira na either Somalia na kukungi kukure akwelewa kure abatu twengwa njeni kwelewa industry yetu ipingamizi enene muno na boge na bo kinya kure akuthiatira sheria nontu turenda kuria atukibwitha ya mantu kimumuthi wo tukukona mantu yonthe akuthuka kwetha twina ciama bibi ingi kutithira kwina issue nontu guthina ODM na Kenya Kwanza na kila kitu na mbasi na mbina kwina Kenya Methodist na Catholic nai tezi nereo kinya no ekari lakini nontu tutenda kwalilia umabungwa tuka kuria excuses yote yaire mwishone twaciona bando twirinyene. Thank you. Tafadhali bukori vile vyote mkwenda kuria mheshimiwa ndendo kuria kwa wadi yetu owe kiuria kuntumiri kwina ntu batuma message na kwina mtu kumbira inde morani mheshimiwa wantu nene na njira ciake ithukangi muno kwina njira wito kiraro road hapo gatikiri tuchanganye sawa no tutwe na mheshimiwa ni tukwenda kumema mtu abaritete ndene ward
na bado tukimenya mantu ya miraa sawa. Haya mheshimiwa, Kiraro Road ni kura ni thuki sana na bwaurwe Kirindara kinya ni kura itinyunya waru itukwenda kumeania onto antu ba ntunene bate kunyorwe na bwauri leo ni onto antu ba ntunene baweta na njira itegui na we tafadhali na we tukumenya no rari na access ya mantu ja. Yes. Okay, kubwa kiurimiu antu betu mweni siurubinga kwicokia ni nkuromba gutikirie kenda muntu awata uma aria babo kari mbere yangu bakiaria ibubu abaria abakwaria uma ndi bibi yomba utevia betu pameru ni uma ti propaganda like kiuri kiurukia barabara ya Kiraro ni barabara ni nturekwa na ni imwe barabara cia ntunene iria itibwithi tikethuka ruari itabwithu kuma rira Kenya yo iro ciathi nindi Windy Patrick ntikuria nonga na nyonto itatwika nonto still nyonto itatwika no tuna gavana Meru County oni bituma mbita gutererwa gavana nikenda mbubo gutenderia tunene na maendeleo yara yarombekana. Kwa mfano barabara Kiraro 3 months ago itware na engineers school na bamethima na ki next financial year ya tware na public participation ni allocated mbesa kuika bwithwa finance year yanjirite June. Number 2 kwina bwaus kadhaa cia ntunene ndiu kumaoro ndarombere gavana urari kuo bwau na mpere machini geta akolene na machini ira iwita yareta thina ikoreta thina kwa tuka ukwama kuwania na kutina solution lakini antu banturu bambire machini ititura kithirea utimbao na kinya winda abaungire mukono na ndabera kwitu gagwina mwe ni mbao tukenjirwa na thirikari ya pledge mbao lazima itate ko it is on the process na tutu aretia wasiri mudhamia warui nikienda tona o machini ya kwa muroi enjerui au kana kwite yangi kitharuku urariku au mbao ya kindira ina meri thatu itikunyua rui kuma itineki mbao ya kindira ni thukite maita thatu ou tukura inverters na dai euro inverter ni tukiri mandi isi itwarire ruirwa ntunene kauze kwi kuma dokumenti ne kiru ta di 141 bilima kwa tuka orasti mekiringa ranja narinji mwira kamitira yari kune vandalize all the ndeu kuma immediately kwa tuka zo watapointe kanyua roi kuendi kwa indari njuke time nikienda kutwika nkuria solution ya roi rwa ntunene once and for all mbao ita nya roi ni ile kirindara ne ntunene gaus I have problem engineer ground na kenda ne gaus enyua mwankafa. Thank you. Kwina barabara ingi tubwithiti nyingi the year 2021 2022 2023 totrime budget yeringi
na public participation ikabwithwa ndato tumire mbia 10 million ira security appreciate itwa bwithire barabara imwe kiri budget ya 2023 2024 inda bwithire barabara ithano si functional na they are well maintained na thai kiri budget ya 2024 2025 imbwithire barabara itano si well maintained si marammed na sika ngurum ika kinyango boya antu bantu nene babare bakawani umankua lakini ante bere ikurare na itilafu kiri county government kwara mukusanyo rinda uran supporting governor nondu itware saindi mo na ba maore na ba mwendali kandon renda alare ero center milioni da tosia won female want sieta sia convertent kirangi milioni da tira karangi sibitari finance year ya 2023 2024 ndawende uni mantelente terarengi birio o kamitenga garin to biao biantu nene and that's what I've done to the letter ito kwatanira dai antu baguaro nyonto iro atwikire ruta atwika nonto bakuizura inkomenya dietera petelare ngavanoro rokumire dira president Ruto ari lare nuenko metere arokira arawira deputy governor wetu mutuma oro governor dai omiru arera president la dilare ni sidari tuire ekuri lakini eta levito kuma level wiri na la muira if it is possible to te this vitare lare ya level 4 nende non tomo kuduri ndamenyele level 4 ite ya nakanywa indanjirire ku improve sibitari ira anzi buku last year ndaete female ward na governor ari kunda muskumite yake yakarura mero ward ni kuendelea thai na mero ward ira antu be ku thai wa itaku ina antu bathatu ba mami arume ni kundumia asie nonto ni onka mero ward igembe soon iginire igembe mama wa general na tayura barabara iri tiere itabuizwa ikabuizwa. Thank you much toka waringe daktari ndatonyerete neke kia chairperson tariki 26 mweri wa 8 mwaka muthiru mwanka narua wi mieri 6 na kwenda bwira oma nontu wini wenu musumari twokwa kana kandendo na musumari uni ntendo ito na musumari ni makore na cartels ngetonya ofisine kampuni ira cia ai watho bakurita mira Kenya na bwakazo bwira thoko ya Somalia tutiendia mira ni company 13 company 14 and you mpaka nyande bwere manja bob stoke chionde chane keri license otedi dore musumare kinyare mwe de ai license babu etamwambe dijisi angacharuko angakorosa kande budhome budiari bawene company ra lebo kwena cartel tukakana kutenda cartel na kwena cartel wadrama ibro ka budhome abukari ra nimbi to wa cartel bugaro de cartel number 1 kwena company wetu listen company mwe exporta mira eta wa Adif International Logistics muntora oriothio kwa musumaro tumara company u eta wa Mutembei mumero company rengi exporta mira eretwa Dark Aspen International ya mweko weta wa Murethi ora wena factory Aramero University okuthithia value addition company ya ithatũ ĩretwa Bravo International ũthiũ bwayo wa musumaro mitumera imware wetwa Eunice
company ingiretwa Ravnet Logistics Limited othio kwa musumari huu imundo wetu Rono imukalejini atwarie uma company ingi erewa wetu Taxmin Agency na company ka these companies public knowledge Taxmin Agencies ya mundo wetu Endwand ende musumari no tumaira kwa export mbi enge ne mundo wetu angetich iretwa Blinks kabona kia this data ngetichi mukalejini mwene company ena musumari nyume yake akenda chamira Somalia company wetu Hiding na Div ni company tumari musumari kwa export mira endo odhio ni mundo wetu amutembei company ingi ni Sakijo International Limited hold on etereni antu betu naru atoye kwa riambi okerwa ati it is true urabora thokwera tumba kuchwana inya saiti enene ni esumari nondo ne kuria tani 50 tisa sawa na ibo kamete kwa yone no mwanke urie kwa mbere ni mbio to tani 50 ete weta ko kiumbulande ndera kumbe ogweta Mohamed Njirisi ogweta Koronto ogweta Sharupu agent ogweta Idaho ogweta Mohamed Siati ni wenzetu nende mwera mrango vivia na onto baibeto mwanki na kinyo onto kuibwiki arua wera wakateos kairo ya bateu tareki 11 waziri okwaro tangaza mauri ya miraa na teoma ate mantelinde kire mauri otu adithire kenda tona na tukaua miraa nibuko inywa kato atumire antobeto betawa agricultural economist be ya mundene okuria muremi goweri kurita kilo mwemira wetharo tumirete mbi kurimira kila kiu wetu ria roi oketa oikaria mukaria no etwa kilo mo wetharo ritete mbi kenda orita murayo reko twacoka twathithie micemanio tariki 21 indara kama kama mureke maua bampa memorandum bawa barenda mira yuma kuma mana mwanja itangiriye tisasawa tariki 28 Musa itware kengo public participation tariki 3 kwebai atware kangeta ndani kele public participation na tariki emwe kangeta toeta Nairobi itoeto kwa na aremi na itwathithie utafiti tuona muremi ati inyeletwe pio abwiri kuendia kilo yake na pesa fla kenda ende tutosema na bamantile musema yo kwa yo munene na iwa muno tutware twithe nyabu nge bameru batu tweta twakarande tuone utikira muntu ra bitano biashara mauri utamba karande barania nae ko batu tariki 12 tweta ene kampuni nondo twene ni sumari tweta ilo tweta ri modio ba twabori babu twa sumari listen davera eteniara njabo mbera kidabo na watho bakwariria mauri ambi ya mira beta bajoka mbera twena ke kwariria mauri ambi ya mira twakarande twariria mauri twakindana nayo yala twanengerine memorandum ya bamureke yala twanengerine memorandum kuma kengo memifate ne nayo yala twanengerine farmers twakindana nondo bila wokura to manga mori okwetekere tisasawa ilo twetekanirie mauri ya tangaziro ni waziri okwa twakamata twera antu bau dureni antu benu bana twete nabo muchemanio nayo waziri na yule beto bo ba dure number 1 Sakijo namba 2 badura mundo wetu Angetich namba 3 badura mundo wetu Lawi namba 4 badura mundo wetu Omar imo kalendini dikeria ni kande boente to kinaga ubanga toreka kwa njanja ibo dikeretie bokui batokonenko representative ba antobara benda cia mira tweta tokarande nabo twabera mauria tutiyekirite kiolela ito ibire twaremi tukwaria na babwe waziri twatangaza kana atia mauri ero ya atia yatangazwa bao tangazwa mauri twato kuringa njokembi eone be yabambira bototokera mawa enderie nika wembi eteni miraneo
waziri au tariki inya ithano itweye aembe tuibwo ugo nakoro na urembi tariki inya itware maua tariki ithano itware ni makandoro ngwa tubetu tariki ithano itware asa shuho bwa twira bora miraka go na tatia twaitia Nairobi twathithia report tariki 11 tweta basakijo baria musa itware na uwe twabeta bonde twabera we are going to cancel your licenses tukaita license anto bange banengero ba twera ito bukaita license bukaita to eni ntukoinya mwanga Jumamosi twetho tuteithia mira ara sheria thirikari kinyethetie bado butuchune anto beto nataka niwatangazie tunaenda ku cancel those licenses immediately. Hold on. Tokai number two. License tekeratasi. License tembi. Na nebo ya mnoko mukoro mberere bwana Morris aya atamenya nati kwa yano. Na here as we are talking kinya bamwe ba pena license kiondone na baka ikemera Somalia. Nonto buku abwengwa tokia kuthi tukwenda otethia mira iturie thokwera ne kwara mira ne anto patanda na atende jinje cha maneno abudi kuthithia tuondoe hawa tulete wengine. Number 3, it is nima antobeto katwarie ma kabisa manto ya thirikari na thirika no andurira mwanka yo Somalia kenda mira yeta no andurira no wampandege nda ita license chaba na kampuni wetu Blue Band no wampandege ingi ithatu inya kenda mira yeta Somalia yenu nebo nto twerero muchemba nenu atareki 13 atire kuyema batutira authority government tunga and I want to confirm bokaibweni ogwa toka cancel license na babu kaide mira Somalia. Number 3 kato ari omanto beto nonto ayo mira yorete tatea ora wibo muntu mowa wekera kabua kangere wa kachimbo au makiando atobare ya oya reku haitawezekana. Number 4 anto beto kwena thina yeta wa mira ere sheria ne ya nakanda eta wa drug tesa sawa mbere katwari oma mheshimiwa Kathuri Murongi atikinda netene manto yo miaka ana tariki 12 twena kamiti ekwa yethero yena antoba yethero yena minister wa agriculture, minister wa trade, minister of foreign affairs, council of governors na antoba thatu bakumembe na antobele bakuma bakuma embu kwa twetha thirikari ariko tariki 11 twakolokerie meneti atire batu ni twetenende toye muswanda yo Kathuri Murongi toyoye twe ministry ya agriculture tuwi watwere kana kawetwa mira lakini kole mtu kwa katenda mato wetonekana toye twete tomire thirikari katukwenda sukuma au Kathuri akijete naye mbere ringaringa Kathuri no tunadikite ndio nene nonto kaumbuka kwa what yes please nonto kaumbuka kwa what echo sawa kandiriende roero karingwa rengero Kathuri ni sawa nende anto beto bora kenda torita mirake na kanda kenda torita miraku makerembi kenda kanda no mwanka batu toye ambarira to ministry tuwekana kawikao meneti turandekere ne transmito ke waziri ne tikiria daktari mwisho ende kandire madam kandire to please kandire mwisho kambie kere the count let me anko dirito anto beto ito ndekere kandire ende kwa mwisho it is true agriculture involved kinyo kethirwa ito kwa manto thirikari kuna ito kwa it is true ne to tethia na ne bwo tetherie anko ndo confirm data ya to ne office ne kwa ne confirm atire ndene mwaka
Mirere Taira County Government of Meru in excess of 40 million. 40 million. County Government ya Meru. Niboneke arimi ba mpempe. Iboneke arimi ba ngombe changirendi kula. Niboneke ananga ntobambi abakanda. Ndienda nontu ndakarete na mheshimiwa Morris na mwanambi kiekere kamite no mheshimiwa. Thank you so much, you're here. Next step iratuetete itokarende na county government ya Meru ni ekire budget yeyo kemera mbeja ore kwa mpempe na mikwati na bila bingi. Hold on. Na ndre yankarende na abunge ba kore onto bwaru aboro ba tukari agato tekene tote abunge baba to am budget ntekondo mewata ni bwanali deputy speaker. Boye na budget yu okarende bo organize antoba mira bae ke grupu kemwe ke na mwaria yumwe totikaraje o na riro o aria yo na ngwaria oreku antoba tu bomba roda mbeto cho antoba to bwedia budget ya mira nene kaunti kame na baba tea. Shukrani watu wetu. Thank you. Cheupe. Thank you. Cheupe. Ameongea mara moja. Lechoro ameongea mara moja. Agua. Ameongea mara moja Lechoro. Remwake ariki. Kabwe ni bwega ndo bakaja kunda kaki kidogo. Tunapiga ni kidogo ntu wetu. Kontu boke bora safari mbere. Nanya alia bwaria. Nanya tokere bagore bondea. Bila mbere twaria kintu kimwaki. Tubathina na kithirikari. Na ubi kithirikari tipo mbere safari mbere. Nangaba no mweru au mete embe tipo loi na twina MCA banaru are twina mwendali deputy speaker twina mheshimiwa au tunogo kura na u kiromba bete bakarende babange nangaba no to county Meru tuliamwe ipo kwa kidogo kabla kidogo watu wenyato kwa nyareo point yere point yere nenge kitu kiyo kwenda kwa ria tete toke ene mira oi kiete kidogo kenda bombi mtoro kwenda muchie tomba kwa demambo yomo yantiri tomba kwa demambo antio toto akija tuvetu no mkatotanire tu support tongere betu tombo kija kuraya kama ni James wakae chini waongee watuite tukae pamoja tombo kija kuraya. Thank you very much. Asante. Iboega. Antobeto muweni ringi. Kambu itwetete boya. Na tuvumilia ni nyake maoni. Nontu muntu wire kuluka ni etheriate. Ni kulukire. Bira kwenda kwa ni ntukikario. Bira tukwariria thai. Ibira biomba kubwithwa. Murimi omera atethuka. Story wingi ndibwirire kinya twarie twathiulunkana no ngwe yai. Boya ile ndibwirire mbitiire turi ya irinya rira yaukumirire na areri yenjiru ikuru yai na guru ya mucie ni esiarire tukulu tungi no tuyo tuguatanira antu betu kwa tukathiulunkania twita Kilimo House tariki 13 mantu ya mauri yeku ya nontu yareterwe buteyire bwe timu na mheshimiwa James boye yabo wa mauri kwa mbere buru ibo ya twige record street kwa twigire bae kurua mira yura wa mbesi ya na Somali mheshimiwa James bure yura wa dola yana 36 wawire $36 wayana in terms of dollar chakijo tebwo wire $36 kankwenda obura plane ile bomenyara nyungu ilumite na mauri yetangaswa reka bwana James ntikuitire okiaria mauri yetangaswa
daktari mauria wire ndola 36 aurua ngaramera botumaera kuma miundene nambi au indola 33 PS rono wengwa mwira mantu ya tumbika indola ithatu akibona abaita nabo kaomba kubwithia ngarama wingi cionthe so antu betu kankwenda obwira wora twetere mucemanio na yora twayire twi ngurupu Amiru Asumare na Amiru baraba wakilisite arimi kankwenda bumenyeru ari antu bayekira ngoci yao na bayaka na ruko na bakeithanilana ne antu bamwe no ntu muntu ro talile mathabu yo James bwe kura butale bwa talile ciakinyire dola 17 kenda PS ro no aburi atiri ukwona arimi ba ora bawitie ngiri ile cioneka dola 16 times na wanu 30 imbecia ni nyabu ici mathabu kwa antu betu pira twairite batu ya kiama kira kiari na bamantili buriganirwo cemani through indwan kile kangeta twetikanirie na biama bibionthe bia mira tutongeru icamani uyito karuiro utigurigana nte tu atubwithi mucemani inya kiengo na kinya wenje musino wari ku inya ntuku no wari kwa kile na tuita kiengo itwari nya mweshimiwa mpuru tuwita nao kwa tuika twaririe mantu ama urito wa ya tangazo mwanka ntuku ya Jumatano tariki 19 twari no tariki 13 Alhamisi batu twaringiro news Jumamosi mirayo ikuruorwa na mauri yetangaza wa na imauri tutitikaniritie na tuwite batu thinera nene ti mauri yake no ntumbi buitikaniria muntu mauri rwari yagendelea mwankari nya wenkurie kwina gintu gira gitwa price mechanism wekire mechanism iri kwe kumenya itara koura na kwara mauri bura yakara so ibyo ntu batu twashikiliete tukauga atiri antu batanthatu no ntu antu babe kwirwa baue katero bara batanthatu ibarere andi bwira uma walikata bauire bau batetha ciatea bate weta wa bau wakua ibatu twaba wetere ba mantili bana chama nibo baweta na balawi baba weta kenda waziri ereki agwecu chama coordinator atibwirire ereki wa muntu uyu no moya sana awa ni onto butu thiulunkia u iburare na rekondi buisinya ntu batanthatu bariku kume oro butatwira twero Jumatano baeto ithirikari beye physically na bare aba watwe batu twetikia mucemani uyu ikwe Jumatano twaurire nthi na ngarama cietu na batoba na baronandi na bamantili tweta Nairobi uti mucemanio uti utwira nyimbi bigwathia atia na mauri yaretheria atia ndenda gwira mauri yo yatangaziro ya wanu 30 yeriro yagendelea mwankari ibyo ntu batu tuwite bila tukwenda no ntu twari na ministry ya transport itwari ya ministry ya representative security itwari na ba agriculture na nirigurangi mantili twari nio na trend itari guo itwari ya trend yes itwari ya trend transport tuwa ministry ucio onthe no ntu si concerned twaya na mathina yetu batwira rais ya Ethiopia acoka tukae wa report Jumatano ibwo kwa leo mchakijo ende ndiuria atiri batwire awitigiria ni umete ya fact oni burunte nteme ya kurongwa no ntu inkumenyo kasi antu utachukua laana ya watu utaenda nayo nyumbani. Thank you much. Jumatano Thank you musema ni yuta materialize na ibyo ntunku antu beturi bukaringe thua mpea batu itoriria antu baba afa na director imumero inde bwirire eto Bruno ne amero ibabe na weso bakoita inya license batu inire bakaitira Nairobi ntukwira beyire na babwira bakaita rwari babwira bakaita ri angwenda kuwatire antu betu babwe thina yenu kabo minyirite kuringa mpi utheri Daktari James no alitanaria ngwena mtu wetu Dr. Bruno no director wa hapa kuita license obwiri kulita ngwe James na Dr. wo beneto leta yonde James agetho yero ntobwe no rito abwiri gwethwa ite license ukita kande bwire wintenda kurongwera muntu urongo tore ministry ne digeri no ntobo tare otware amureke Sakiyo James na Woni batu twakili na tobe yara na karuiru yara
company ira si exportete miraa kumeranjirie wita Somalia James Otiaye korongo wera muntu nyetho asa kijwe ya i company yele cia muntu wita Ongetis company yana Esakiyo company go yatumite miraa ni Israel na Sierra Leone so Otiaye tukamata muntu uyu minya okenda uinte kama kwenda to borongo chegenda botoringira mpe burendo rongo gani oma kaware uyu wa kande bwera oma ende iwenda ale musemani o atare o minya bato wale kilimo Company 22 James Kia na baba wamerai company egomi company la sina lesson but na twathome company na tanire exportete nya Otiaye korongo ciantu benu utheri company ogera company ere to ngania na ngania director yo noyo na etumite tani yana kapo kwenda twari orongo company ya Sakiyo ya tumite miraa Sierra Leone na Israel na Sakiyo company yake atura guria kanya gotuma miraa Somalia etadia ikaura lakini James akenda rogere James oyo daktari oyo miraa pressing committee akenda license yo itwantu be ya methene to koloma ibugo kara na ibugo kara na ibugo kara Bidei maoni yenu omweleta kanzuro yo ninya murekere utena nindi korongo azagijo Nikuwera tuta kwa kusikiliza tunyamaze Nikuwera sana kutagia ni Wameri TV tunaenda kutoka break kanini tukachokera kagita katekelea Baba Olgu mandra variye tunaenda Ugeja kwithira nuguchwa antu aega akuria agonywa ona kuthithiria michemanio ukabiona bionthe Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagirwa iri na nyomba cia kurara na inthongi cia mithemba ithatu: Standard, Superior na Executive. Koroki kuri na nyomba cia michemanio ciomba kujuki kundi biantu magana jairi. Rooftop nayo ni thagirwa iri na gwakara na ukionaga Mount Kenya, Aberdares Ranges na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya ruji rwa murutera, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor. Outdoor Fitness Center nayo iri na kieni kia michetho na team building, kuthithia michemanio, mirano ona biatho. Oku ukethirwo na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitoni jo Mount Kenya, na aria baikagia anto kuthithia forest camping na kuthoma mantu ja maingi ja guchia kakirime karie na miturire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya Mwanka Point Elenana iria iri mita 985 kuma level ya area. Pix Hotel na Nyuki iri kilomita
minota 3 aki mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite Bwamero. Kumenya manto nkoroki ringa thimu gukorokira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@pixhotel.co.ke na website ni www.pixhotels.co.ke. Pix Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. Mugambi gachiaragwa na temo chijunde juagana kogita mugambi lare mugambi wenu agukinyana rumuri rwa chiacha Mumero augira yenjanja turamburi na nikyo gitumi batu turi Meru TV na There FM twikinyitie rutere rwa Igembe North tugikuretera mubango ya rumuri rwa siasa kwambiria thaa 2 cia utuku mwanka thaa 5 tukethira tukireta atongeria benu kuma guntu mwanya mwanya rutere rwa Igembe North tuharanirie nabo na tubori biuria nikienda batucokeria gwatanira na njeri wa cheupe kiri mubango jwa rumuri rwa chiacha emwe kwa emwe kuma Victoria Rijlare ntariki 23 cia mweri jwa 3 tukimurika biashara na chiacha chia miraa. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko na zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Ni mwago kumarira antu amwe na kuromaga antu gaku ukiriretie. Victoria ri netwe twiritaniritie go kwa mwago jo na turi lare barabara nene ya lare kwerekera maua. Turi na bia kurena bia kunyobya mithemba mwanya mwanya na bithuraniri na utaalamu wa iguru. Turi na Chomazon namba ni untu bogwe wendete nkeru cha muthemba jo. Turi na nyomba cia kurara kuma single room mwanka double room. Nitwejanaga utungata bwa outside catering kuringana na honda ya mteda. Turi na Victoria Ridge Kawosh ya Kinandi na ukaria bokongana ni untu bwa ngari yaku. Turi na nyomba cia kugitira michemanio na guntu kwa biatho. Nkoroki turi na slidings, bouncing castles na into bingi kathomba gutigira mwana waku na gukenera. Kumenya manto nkoroki turi ongero bichine chieto lare kana turingire thimo gukorokera 0714 128 542. Email ni injed.victoriahotel@gmail.com. Nwethiretwo gichwana aria ukagura mabati ja kuimba nyomba yaku na style kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aja ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi.
Duralong turi Isiolo barabarani ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kano toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Tene ntogo yari njira imwe ya kuharaniria nontobo ntogo era umuriro wa Chiacha nikinyete mirigo ya Lare Igembe North ni Jumapili ya tariki 23 chia mweri jwa 3 mwaka jo deni ya Victoria Ridge Lare atongeria banyambene bakozona na kiaragone kimwe na kanjoera umuriro wa Chiacha baunanire biara bakinyanithigithio na nkoroki benje nkuriye nkwego ugakorokerwa otorira chiambirirwe na mbigerwe. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Ugeja kwethera nugucho antu aega akorea agonywa ona kuthithiria michemanio ukabiona bionthe Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagirwa iri na nyomba cia kurara na inthongi cia mithembe thatu: Standard, Superior na Executive. Koroki kuri na nyomba cia michemanio ciomba kujuki kundi bianto magana jairi. Rooftop nayo ni thagirwa iri na gwakara na ukionaga Mount Kenya, Abadeas Ranges na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya ruji rwa murutera, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor. Outdoor Fitness Center nayo iri na kieni kia michetho na team building, kuthithia michemanio, mirano ona biatho. Oku ukethirwo na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitoni jo Mount Kenya, na aria baikagia anto kuthithia forest camping na kuthoma mantu jama ingija guchia kakirime karie na mitorire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya
inya mwanka point elenana iria iri mita ngiri inya magana kenda ja mirongo enana na itano kuma level ya iria. Peaks Hotel Nanyuki iri kilomita 3 mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite Bwamero. Kumenya manto nkoroki ringa thimu gukorokira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@peakshotel.co.ke na website ni www.peakshotels.co.ke. Peaks Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. Mugambi gachiaragwa na temo chijunde juagana kogita mugambi lare mugambi wenu agukinyana rumuri rwa chiacha. Mumero augira yenjainjane turamburi na nikyo gitumi batu turi Meru TV na There FM twikinyetie rutere rwa Igembe North tugikuretera mubango ya rumuri rwa siasa kwambiria thaa 2 cia utuku mwanka thaa 5 tukethira tukireta atongeria benu kuma guntu mwanya mwanya rutere rwa Igembe North tuharanirie nabo na tubori biuria nikienda batucokeria gwatanira na njeri wa cheupe kiri mubango jwa rumuri rwa chiacha emwe kwa emwe kuma Victoria Rijlare ntariki 23 cia mweri jwa 3 tukimurika biashara na chiacha chia miraa. Agariba lare buri tayari ni Jumapili eje imwe kwa imwe kuma Victoria Ridge Hotel. Haja tukethirwa na Dr. James Mithika Ntongai, Dr. Martin Kimathi Mujuri na ritwa ringi Sakijo uria ni mukaririgite wa Nyamita, Adamson Moreke uria wari MCA wa Therogaiti, Mwenda Ali uria ni Deputy Speaker wa Meru County Assembly, Sherry Kiki uria ni Green Gold Ambassador, Patrick Mwirigi uria ni MCA wa Ntonene, Jacob Mantele uria ni mubiashara wa miraa, Moses Lechoro uria ni mukaririgite wa Union ya miraa, na Nkonja Maore uria ni MCA wa Ntobeto Kiongo. Babonde na Bangi Kathumba bakethirwa miangatene ya njeri wa cheupe akibachonia rumuri rwa chiacha. Mubango jo juga kwejere mwe kwa imwe ureteri ni Meru TV bagwatanirite na kambuni ya wendia bointo bia waraniria na ukinyaniria Solar Panda. Download Solar Panda smartphone app thimone yaku ni ugachionere into Kathumba biria bakwendia. Era motori ugakorokirwa. Bwega ilikuwa imeshika moto vizuri sana na hivyo tuenda au thank you so much no tubakuthira buria muna bahati na kuzenya tukonarwa kuthikira na kuhuri biuri na kinya kwithira bokie elimishwa mantu jara gutiramenya iya mirari kana ni mubango jaro rumuri rwa siasa rwo kuthira ntu cionde kuma Sunday kwambiria thaa 2 na nusu tuku mwaka thaa 5 tukomba kutha tugita namba ikora nina tikana no ita namba ontumire SMS yeku namba ni 0748918901 0748918901 ugantumire SMS yeku na gita namba kwithirwa nkimithoma na kanya na kala tumbite kutha tuchokera thai tukwenda kwithira tugita namba kuyukia maoni ya wananchi na botu bari ugate comment cio ikari ate opinion cio ikari ate nikienda bomba kwithira baichokerwo biodia bila bari nabio ivoega karibuni tete namba kwithira tukera nio nuri mbitajeri wa cheupe.
Kwa hivyo tukaenda tukijokia biuria ndogo njire antu bathatu na njire antu bathatu atwambiri na mzee uyu ambirite yake uni Gucokia ngatho nyingi ki Meru FM no tubakwia tuliongea na alare tubeleza thina cietu Meru TV. Meru TV, thank you. Marieto yakwa Bita Julius Izadi Ntomwereria councilor wiyite 2027 Dima Ntwambui na kiuria yakwa kembere ndiuria bwana James nontu nwa chairman wa biashara ya miraa kuri mbeca aya wa thirikari kifinancio ia cia ukurithia cia kuendelezia biashara ya miraa kiurimi na nini na nini mbeca iure inaita nontu tuwitikia kurumore ociwila kiuria kibiili aya na license cio tuma miraa nau Somalia na kungi no na ethairwa ithinithetwo no ikundine giaku Mr. James kaya thatu bwana Mantile nwirikana biashara ya Somalia itare ringi sana iwotuma na tanira nyingi iwotuma na company ciaku na tayari wewe ngo state ya mbere ya undansie no tumite miraa Djibouti neno nto ototore ile tenzia na wena cio tuma miraa nja na ili tore go tumirite K.A. James yatangaza. Thank you very much. Thank you Mr. Gitonga. Mr. Gitonga Joseph. Asante sana. Yes. Uwera mbeto Gitonga Joseph yakwa ni very simple diglia. Yuri kambere niki bwana Mwendali Punja na mheshimiwa tunene. Turua thina ni kithirikari. Batu na wabu haru ari ni kithirikari tiba tokori betu. Ni sawa. Thirikari ri turua thirikari batu ndo ba ndi lao. Eu batu kuwata jara batu kitikiri. Thirikari inatoka nini? Inatoka nini? Yuri kebili kike bwana Matili. Bwana Matili biro kimeneria kwa inunu ya Kongo na Djibouti na whatever. Wetu bamira Tanzania. Mbele kwa itano hiyo. Serikali sokone kukura ri. Ya italia kumu Afrika yonde. Mbele tu tisalle kadira. Kaya vitatu ndi bwana James. Mr. James romira president kame. Ipo tangazo mauli na redio na TV. Bowa kilo mwe ingine maana yana ya data. Wundila na mbira ini. Mbele kwa 250 grams na ila madhani ya hivi. Kinyeno kwa kulai kago. Thank you. Thank you so much. Yes. Time. Mweni aremi. Marietwa Beta wa Edith Kawera pana mitandao execute kana ambassador ndi na cioria pitano hivi vingi muno mama nkarakisha munene wakwa ni essential on tupo arimi ba ciori kambere kreta ke leaders beto by different unions kuma boraje unions yu cia kurwira kimera kiki miraa na ukisoera thoko twenda butwika wazi arimi ikigena kiana kira kiatengi thirikari kia kumenyera miraa botumirite ku uria thoko na kubwetha mantu yonthe yabubwetha cia boyele nkienda every mutongeri o kiama nonto kuba kuthetera arimi kuba kuthetera atua kuba kuthetera na biashara nkienda every mutongeria o kiama
ere arimi ba manto ya tano ya baita kuma kiama kiranjiriria yara atethetia yo murimi poya thatu ke the same atongeria the other day King of Netherlands na ari Kenya na itware na good opportunity ya kwethirwa tukwenda negotiate nio so atongeria beto both ba politicians na baba unions step were kubwatekere through the representative that is the MPs and the senator kuhakikisha president yetu akwariri manto ya thoko ya Netherlands kwa mwisho kabisa i precautions ile kupotekete bure atongeria buende kuma the pricing chairman kuma the Nyamita kuhakikisha. Thank you mama. Thank you sweetie. Thank you. Rutera ro tafadhali. Ipoya sana. Bwana tuba kanyaka. Tukuelezwa ni aria bonde babaria. Nara dine mira umire ndugure ya Somalia. Toro corona yeyire. Tuguri corona yeyire ni edirire. Yuri kya kwa kambere iki. Ka corona ya dirire ni nande. Kan kuyu kuruari. Impere corona angkoria tede. No koria kiuri kiu. Okay, kiuri ndeurudiria bwana daktari na mantele nontu. Nyamantele otueleza manto ya ndege. Na bwana daktari kuirenge nya tueleze te manto ya bakwaraniria na thirikari. Na turerwa atwira achiomia twacho doko ya ruorwa Somalia. Mira ikiwezekana bwana daktari tuite ora tuenda chembera tuenda chikinya na gari tuenda chinya bigibigi onto mbele gutari nambi gutari na manto yande ndi tuenda chembera Somalia bonge na bukan kuwa u kile antu betu nasema hivi tusio swali tuatinya na ira ante tukiarachia non tuendera bwana mantele aigwa kidogo ndira bwana mantele bwa sakijo aya toke listira ilio toigwa mantele akiwa nya sakijo na toma mira Sierra Leone ite kwetikinya kuma mwambirerio so antubetu tatuata ne tintinya kadha gotongora ari katelo au kayo ambero bateleke. Thank you so much. Thank you. Thank you. Alieto ambeto wala takaroiro. Pera kanso ke dia Meru FM mkazo sana Meru TV. Non tobako antaki kaoki. Taromba mandam saupe. Eurenge weja erasia kongainti antobeto bareke kuungana sianteto pirato kuendare ato tirimanete ke panero yei ni atemira pa kwetwa ekona mbecha ni ati na maori tumba wete dato asoka mpesa to asoka history na non to history ukatokanganya anto bakare akomena atu etete na tukaria rato kuria maori tukasoka rieto license ndenda kuwa miraja aruorerwa mweri ywa 2022 mweri yo mwanja tutiende mweri moturinga kura na miraya orowe kuma mweri yo mwanja mwanka mweri ywa 2023 miraya orowa mundende nkonia ngire ndimbesa ngiri wanu andiriite sumari uya ora boba kwero batandatu nibo barerure lakini non to bwanto beto barato tara kuma mero ibetre bakarande na babwetia timu ewe ya Nairobi iramenyethia musumari mireko rokelo kambesa ngiriegana na muntora womba kwendo tutethia nteto ne ubwonka bwenda kuria wikira chuki no te muntu kuturonge ku indaktari weta wa James na mutiania weta wa Bruno wapa ukaringa mpente kwendo sangiliwa ni kabue point bwebwe aibo benda siri mira ibo be yana kando na license clearance ya mira ya yana wa every morning ya yana wa ne hapa ito request ite Mr. James na Bruno twe kilimo house anto baba ori te baba tanda to bare mira netu ya kinye airport yare ke ko ditakilia lansi between ogere da yele na dainya to ne anga bate tura kutia tambira yo awa kufanya hiyo kitu onde enda kweru ya Mr. James kiori ya mwiso my friend osoro kwa munene muntoro bati kwe wa license e ku export mira
no ucokeria antu baba menye na nimeshukuru sana, asante. Thank you so much. Habari zenu? Mimi naitwa Dickson, lakini venye naona Uliza swali Dickson. Wimbe dawa Dickson. Ori gaku Dickson. Lakini thene kwa mbere pio ingo congratulate antu baba kurwira mira. Baguthetera mira. James Ndaitari kila yake mandile kila yake. Ori Dickson. Kile ni mbere bwana. Kioria kwa ndio woni onto bas turarware kuibwa kwina mtu weta wa Ngetichi ina kumania mbira hapa mbere. James Ndaitari no ombo tucogeria kioria kiu. Sawa. Alafu bonge nabuo mkubwa. Uwa nani? Tena time please. Okay. Thank you. Bueni. Woni ndena theoria bile biran kwenda goria na theoria kemwe Doria Njagindo na Mantili. Theoria kya Mantili ni mtubiru atwira voko ya somanire rurerwe waziri ore ore kwa ngwe meli na kile meri ile eu arutere ngwe no tira itan lesson si eu to kubwa italwa ijende langwe mwanka tugwe na arua kundu rori atere no ntona itere somali na rira a itere somali mirero metu no to ba corona na somali rira itere somali re na jeda andre tani webtere ne kachia itere chi atueka erwa ni choge jeje nyanya kenda je le nyanya mwanka na arua okay kunu ni mantile ndoria kyoria ki kendo le Njagindo noe nare na kuwa ate manto ya mira kinya bokao ya lesenichi ana mirete umbekana kotua ndire muri atere we okuwa bo ne itubirwo no mwa ora tani nyanyi no toro twetio ne nora otu ya tani nyanya ne bo ndo kwa ya tumbekana renge na sama ni wetora to buriste aita nalo to dira bakateo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kadire. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, please. Thank you. Ndiriwaje chamani. Naibiwete. Manto ya dirikare ireke zaini. Ntekwa ndapotoka ndikata kuitirika ina dita. Dirikare nege zaini. Mera yete tani bebute iraje aita. Na dali torero dirika ina dita. Kama roje mrangerwe. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ibara. Kaba choki viumbere tafadhali. Kaba choki viumbere tafadhali. Kyoria bibi aregerwo ge wibi thatu. Tika banchokie. Kemwa georerwe ikampani ire kutumaira kwa sport mira. Mere kwa mwe kwa sport 2022. Mweri we nana na rugo tare amando ya license toruza o mundu awitadia ido mira ya ri free. Go jogeria. Mukolonga wa etonga awa inko bwereto totoko tuto nikato guare to kwe mtani bepte tutomba wetaguria tani yire. So woni mire Tanzania uimba ndetaira nkorie nonto anto ba Tanzania benda shakaravu Kenya ba twendiria machungwa na matunda na batewetegeria mireto yetako. So nte kore athoko inge nicho nyesi etondoke mwe. Lakini nonto rinde mireto ni one mingi biboto mambua bera James nde mwathira athoko ere nene tika nkuwe yuge chiachowa nishowe lakini era nene yomba tutethia era yomba ko ye anto barabara mamire roi nechowe na ara Somali no ingi Okay. mire ye ingi kenyete thina kyoria gabita
oria waziri uraritire ngo emyaka ele Karuiro na ucokerie au mira mwanka mweri uyu ena mira yeta Somalia tani 60 na 50 thirikari re wikirwe ikuthai iro mira ya cokere tani 20 mwanka kwe 18 so munyaki umuka minister atire mira yeta Somalia mira ngiri wanu ite goni ketu ya mira ga utene ara ndaura itondo kya lele 14 andiri baba kumye bandore mira ga utene ndore itondo 14 andiri so manto ya thogera ate goni yaresa kiyo kambwira atiri Karuiro muko yokwa tobe imuko yokwa na muntu wetu muse imugoro njuri twetale do company anyo eta ke website meta daya go mitanto bogasia o eta ke website yapa o koria company ye to mete tani ya na Somalia no kaona bwele mugala muwe akiyake umfanya nini. Thank you. Sakiyo company ambere ando mandio company ya Sakiyo ye tukithomero tani tothomero company mukalenjini tuende twariara uwe twangetishi etomete mireya atumiyonde Somalia miaka ethatu yari company ngetishi atumite millions of statans cia mira weta Somalia ye Sakiyo ekethomo atwathomero tomerete mira Sierra Leone na Israel musa imoko ya ndabwera Karuiro imoko ya bwera na tobe imoko ya bwera bando katwariarire ni ate company cia mwego na mukalijini isi to mamira yeto isi ya license na isi yetegeri simple mantu simple babo to yegera James ya ikatu muthura katu kwa James no romi asu isiere no wenda akanyeta na no wenda etadia uyo wenda to atethuka imutiania weto Bruno director wa mira Pareto na Paradira na interview mundu weto wenda to atethuka James oreko. Thank you. No wenda abwera kateli mantile kanne Karuiro kanne Paulo Kagame. Thank you very much. Oyo nawe no wazo bogwa. Yes, thank you. Thank you. Mojade no kwere. Thank you. Mheshimiwa kwa gerio koretwe. Mheshimiwa kwa gerio koretwe. Niendo shokidiu ya waheshimiwa watu inapo Mheshimiwa Patrick na Mheshimiwa Maureen Kuja turirwe atukuria thirikari na twe thirikari ne katumwire Kenya level Kenya thai na system ile cia thirikari kwina county government na kwina thirikari ile national government watu at county level in governor na tuemero irari manganya nine te sawa nende turonere ngavana tumba wetatia kuaraniria nwe na omba kuelewa antu so tuina imani batwe county government James yana bra kwenda tumutethia bili ragenda tukilukia twe county assembly emeru muno wekera mbia cia kirima kia mira na kuyana legislation ira yomba utethia kwenda kwithura kwina ithurano bimira bwithura kwina atongeria few tukithwa tuna atongeria kithumbo theri twatethia ariku au te sawa lakini twakinyira ngavana mutumo ntwethingia tumwire na twende turi atongeria Bamiru na ba James beo na bangi bonde tuone president iburikana ria muguka yari athina Embu Governor Cecily Barire o yari atongeria bonde ba Embu beta akukboko ki president te sawa so kawe ndebo aturakera no ntumiru irari na atwaro ya mbere tono kombozi bome na ituronere te sawa okay. Thank you. Anasakizo Igoya sana nontu wakanya kati atueria maingi kuwa na turetu teko ne kwaria kadu ya maingi ya kuwa kinya company imwira tukuritaje ngui kwetwa lakini bila bibati kueleweka ne ati ke criteria ya kwa export o mira license ne afa utewe wa tibarua taona umwe wa apply te irwa Sakiyo ngo apply mheshimiwa watwa wethira wewe no gwenda utuma mira o me yanthi ita kisaiba apply kwa license winyote kwenda rutha rwa James kana Bruno utebio nombi igwita saiba wa apply tureke kwethia mantu ya license yaka ya mantu ya manene muno utetukio na license irio imwe kati muko tu tingwe cha
into na barabara mucemanio na yuraywa CSE aka thikira sana tuthikira nivo ya sana nontu katuguthiurunka no theri thine Somalia itwacemanirue na twacemanie kinya na MP bonthe na gavana na waziri na atongeria ba ministry na bafa na barabe yite kuma miru ba muriki ba yite ba kiwa export ibo ba ina thina kinya mauri yara James yatangazirwo mwishone ni minister iyari na condition imwe kwi antu baraba wikira mauri yau ibete bare thirikari ni ubamenya ibete baru abo kenda mauri yaumbika kinya nani nekire mauri ni onte ata tukiuma na muriki twegire mauri ni ata yataumbika hatumenye arathinere ni antu angi na James era antu ba uma kwi antu beru wi magafe na no aero rieto ra muntu mwe na thirikari yaua iketo muria ni onto itamuria mwankaru ari no itamuria mwankaru ari oi James wetu era license ikaitwa itwelenka ni ote wewe elenka na license ikaitwa itikaitwe kinye ikeitwa last week no ntuito agwe goita license utebo kwa atethia kwina muntu uri akinya ntiligo ya license ruari yo tuma miraome iwe akwira kwithira watuma no tituma na itwere thirikari nu na ithieto ya yanwa lakini no kwenda kuthiuruka banwa kinya bau beta baba koronto na Abdulaziz nambi kinya ndo bandege they are nothing kidi achare lakini toerwa tutikwenda kuibwa to na tewa boya magafe na urwe iwe representative wa president Hassan Sheikh erwe atia mauri miraera to maome ikongeleka na mauri ni ata yakabwitho no ntuno wogua tukarea kwethio no gatukendelea kulalamikana na kurea utwa mira na mwisho ne tukaya thina kwintu kingi kwenda kuwa kia kweta mantu ya antu baba bati kuwatwa sijui vitisho wengo atira aito antu beto kwembia kuwa no into mamira ke ndongo hata imantu katubati kweya na solution na tuikwira ekethira no kwendo tutethia aria na muntu ari na president yonara ari na president yo mauri yabwe na mira yonga ongeleke au kwa mira ira tutuma tuimbe kaira President Hassan no tupo mibango era inio akaua botemenyo tuma miranko rukie tani ya nona ko nanga thirikari yongwa au no thirikari ukumira ikaomba kwaraniria na bobongo na antu baba kura mirai kenda baumba tuongela mirai era bautuma kukwetwa mantu ya kingyo arariku na arariku obu na itoririe no tutwina ambassador President Ruto na tuirire atu ambassadors nara kuonde tuina interest ya mira na tuwe sawa sawa na tuwe wa ambassador wita wa Alima Museke iwe winara Holland na musukumo yoyo ambiritie to akasania no tuituritie Alima Museke ne atia ayeni babe yire ku batina tutiki agenda akatuwe kande bwire clearly teka president ya kinya airo agenda yenu yukumagwa ki mantu yara ya kwarirwa mantu ya agenda ku yethaira yaiku kumu mbere ilazima withire we safari ni waki ya ukethira we list ne so ilazima tuambiririe tuwate turiwa cia maibi bingi tuwate cia mabi njara turiuria ne ata cia mabi ethacia ntumi yago tira ku mo no subscriber akeci amabi utenda ginya kumenya no kabwenda matunda lakini ibirikite ngwe na tukomba ku raise mantu yamwe ya kwarirwe ya kingyu key pricing committee kambue clearly ote eta wa pricing formula na tomba kukandiria James mantu maingi muno na uwezo wa buraum abati kubwethia ibukai nontu kuringa na sheria guthira kwi baba ta mionerio ndome kanova thomere pricing committee there shall be a mira pricing formula committee
Bwana Muriki, formula committee, pricing formula committee to determine the formula. Ito ko hata. The formula of Miraa and Miraa products. Iyo sheria iyo power James Ainio iyingi kato amutetheria kenda eto bicinere batire kurita ngui wingi. Ko kato eleano mbere tukamatana na ku tuturaringi tutina solution. James kawachoko araringi ubaurie libani na magafe ni hata kwa karirwe ontu mwaka thai tukwariria mauri. Onto kinya mauri yau kidogo ya kagwe yaremete ne atia na ito chema niti maita maingi otwegwira reka kwa avoid antwa no kuina thina reka na exporter reka na sarubu wote hakuna kitu iko kieshinda hapa kinya ndege iwa hapo ya na barua na ibu hivi itu tukiwa kwe muntu omba okulukedia kilo emothai Ribu toa oa Miraa kilo webte o nkunia kilo yana nusu ruare uke kwikira kinya itondo kimo extra royo no tingo ine no ntuva muntu na ate ende kuthira thirikari te kwendo mwalilia ri no ngetopati kurira. Thank you so much. Shukran. Mbele mbantu wetu Bwana Yesu asifiwe. Mandayo nde yetu na woni korone kwa ndiche amanu aikanya kaka kutete nikandi meterie mbere vito kutrangwe na ndipo yande gwinyogwe tate waria ngwatare sana na miambo ya rumu kwa karwiro chana ora wa itare mwantu bakyo kinya antu iba waturekane na makosa ya ziro mbere twambire kuithe mantu yame ndenda twambire penji karibu kenda tubakwata ya tutethani karira shoka mburia mantu export license ito please tatu tekaleta license de karatasi na sakijo please twena babe twate kinya leto kwa tuka cancel license na tuka cancel utomba kwera dirikaro kuita license utendo ngewenyo ekari ya ora nyoko na muntu ena distributor nchobi kano sonda agenda ujuna ora ku distribute sonda chake ate mujuna mbere uliongi so ikurari nonda to recruit yantu beto na njoge ngado cia mwanya muno no bama ba nyumba we para orende bakiyite stage ya approve para bakiyite stage ya approve na tukimanga abonekera link ira wa ita wa license na wona thina come to us no ndito kwenda utho we nambi nedro we nyo no nturi kitha kuragere kintu konthe no license teka ba we nyo anto tenio. Number 2 utemtu tenake kuthona license number ithe kuringana na sheria cietu license ibiri kwa wa murimi exporter license ibiri kwa murimi na mtu kushughulika na Miraa tangu ate yes imurimi. Thank you baba, thank you bugubwa imurimi omeroa ya wambi una aro no umite na nyetiche umite na omara umite hiyo ni kizungumu lakini yote wa mbaivachi oburapo wa ituburi kutatoa itele license icho na ito chere ni kuita lakini kuibwa kau tweyekere Bwana Thalie ni maburu mire tari kiene na ndipo ya muno boya madam Mero TV kenda Miraa yona kiene kawa kare coffee board mayani yakaitinde na tea board kinya parethira board mirera atore kiani no utu mwanga twaringe tumakenda bwaringe tumate oni twaringa twende mwanga to awa office kia tunene ministry na ankwenda gutangasira tariki 26 na ito abwere halare indare mbere kamiti ya ngirigacha Bwana Deputy Speaker mbere kamiti ya ngirigacha ya Mheshimiwa Mutunga nkimwira atiri ora bukunenkera kawa 5.6 billion bukanenkera mayani kuma parliament ora bukunenkera mayani 3.2 billion bukanenkera beniko billion mpeni kingana kiambi kia Miraa na Mutunga na ambire budget ira yeyete atwekira mbesha kenda toyana cio tubangania na babu indi na rwarero rwendelee kubangania tweya tuye tubwatile buri association utekurikana kwa nya kwa na mwenge nene ngero ambia inaambira cyane ngero mwenge inacieterererua so kwache rwarero tu na kutangala na ko
thirikari ku ititu aya mbeca lakini no ndari mbere kamiti mutunga na director kana confirmire tu alare tuka awa mbeca na nkaitangaza ira bamba kabura tuku awi ithwanire ni twije thirikari ki aya murimi okawa fertilizer murimi ombebe fertilizer nawe murimi omira turie namnera ya kunenkera tukarende tuwe ibitwa awa na tatukayana. Thank you so much nontuwa ko nang borikani mira mbere ya mbere na 1 billion 1 billion na ya takuja bo ya takuja barabara kwe stodu karundo no wito tate turakani nachio tuambiririe ni ane no tukawa mbesha ora bange bakwewa ende ikendera twatangaleni nisirie twatanirite tukarende twikita okya mokya mikya kina medene mwe ora embu bakudithia no te tumakethera kirere ende woni ndendo kuhakikisha na Mungu akiba iranka awa kabutangazira kumenyenia na igitonga ni boya sana no ndukuo ntukunene muno etonga wamburia mauri yara yekiria mira yonde mira kari uko kwisana umenye mira ira eta somale no ntune atano chabete buriti ere kya witia egigayita cia ni magaro ere kya witia kinya woni kila yako no bwene ntetua mire mikangeta komethia mbi kumedia alele kana kumedia grade ho thokwe uyu watanirite ni njogolo mbi yantiri mereke awitia tuende tukanise mira thokone engi nyoka yetatia mauri ya twekire ya formula tatumire tuwajara yo murimi agwiri kurirwa at the gate ira tuita farm gate price so Mungu ateke tukwatani uko ni tukwatanira tukomba kurura mire ya turanje ya lele na grade nenge bawita bridi yonde ki otora mina yonde etatea ya itania. Thank you so much for that. Ambassador to mira madam, it is true itubiri kwa wakiana kamera na mheshimiwa Ali mantele kambere mheshimiwa Ali mheshimiwa Ali confirm and mheshimiwa I've been trying to meet the committee. Morris can tell you imbere ite mno na ending with ganonto to a new dawn in Meru kugatha kwena rais na nonto buri ninde ndabompe appointment royo ntiamane na committee yenu ya agriculture ndibonelie mirano nto totalengari in fact madhabu yangu tala ni ofisi yetu tunenkerete ya tura pick up ni 40 sika matamira iturite Nairobi at 2000 totalero tora kwe lori eta mandera idatu kwe lori eta ando taramu emwe so ndate yonde tikuela ntobetu io na totalero tora mira irere tandene county government of Meru mwaka aki kukamata aki milioni 40 kako kato choka ero county government karibu uteko ibo tonta kande na aprova na non tunana betu bete ba appropriate kidha na ni milioni 10 sie no to bunekere kidogo ku develop chama biae kabo yanto nya boya yanto bi isa kotienu. Thank you so much tukadide yao mwisho kabisa anto betu twaka ania honestly miranira tekika tera twaka ania kidhabu kubwa kwena ngeti kidhabu kubwa kwena rono katugia atiri no ndeti kumbikiria murio oni ndi ngwatieni tukina na watu wakinenda tuko sasa ndego amba toi kasi bai but kuronto bai to muntu wetu musumari ni ma obu kuibwa sakijwa kiwa nara sumaro badhitherie bawuri muntu mwake wena haki ya kura mira neta libani nyaka mweta kantania mibwe roro utenkaria ilibani yake utweka no uramira yao nipo ntupo ana sakijwa ntuka twari na waziri Eric na ayumbe betu bonde yariyo mantaba gure dirikari kwa dirikari yeta atia no ntu James atubokinyela libani tamukinyenda woni akuti ni usukuma waziri okande murie no ntu itowire na meneti dirikari karaniria ndurira mwanka no ntu imanta dirikari tu no ntu togwe dirikari bukaraniria nekereni muntunge Argesia nekereni muntunge Boidoya nekereni muntunge Galatwenye arimi baba mira baude ndege sio ike mira koreko. And I want to confirm to you my brothers nataka kutoborongoshini actually mandu yasukumeto muno na ndipo ntuko ndobwira atiri itu tutemereni amwe mheshimiwa President Ruto ne yite Meru na ndibwa whether it's true bwana Ali or not akarara Meru ni makarara Meru aketho akarara Meru ri tutitemenia moto tumwere batu thine tu nilibani kana atia ni no ndo ndeta ndeta na baba ngi kakwe ninge karomba mbo
kana grasi vinga rombe mwange tatia na rombe license ndeki nekro license nyingi na babu bwete tatia utonge kandiririe au na bwe shukrani sana inkuona itwetete tukiwatanira. Thank you so much. Thank you so much. Nyani kuwerirwa kiribobo ya kono ntopo munkwenda ndene heshimiwa au na heshimiwa wana arwe batali muno please ndenda bompenda ikaithano akindi bori chiuri bile bitatu no nto babe wabe na nto bo kinyabo batike ku ante badideria justice si sawa. Mheshimiwa Ali naanza na wewe. Kwena njira Mheshimiwa Ali ya Muringene gitwene tukekei ekwirwo ni thuki sana. Kwena borehole ya Ntorukunga ekwirwo ni thukire kitambo na antu batinyaru ni bakwenda kumeani no ntu batibwithairwa borehole iu. Kwena njira ingi ya Karemo kinya yo ekwithirwa Karema okay ekwithirwa kinya yo ina thina ngwetege no kunote yes. Then kwena njira ya Mokai yes Mokai rero ni kirinya kikinje kete njirene na ntubeli bakwirite au already na iba kwenda kumeani no tubatibwithiritwe njireu. Then kwena dispensary ya Dambureria sijui ni Dambureria Dambureria rero anya allocated 1 million for maternity. So how true is this? Na neno nto yumba kudhura tibwithe tumwaka thai kwa haraka please. Thank you. Atuambiria barabara ya Muringene iture tuine KK iune national government na area under office ya Mheshimiwa Dan Kili na ingwetikia ne bwethi sometimes back tuite Karema Road tuambiriria hu batu ture MCs Bameru ndo ibrona tuina cio tureka irambia na muno ki mwaka ya 2024 2025 retura bwithe to program based budget tuekirite barabara inji muno wondi ne kwenda ekirite barabara 15 at 24 million awira mwangaza ora wetere na antu bake batabachenjia kwa tweka wondi cio ndi bwithiro barabara ithatu but yoro iturare na department no ntutu na thirikari njaru. So barabara iwe Karema Road ni mwera twekirite mbia 5 million iwe Mokai twekirite mbia bando 3 million katwira antu betu thai kwina hope te sawa sawa kwina hope no ntutu na ngavana mbi na ito akarire ndina department na tuwa no ntu barabara ira cionthe cietere cia bwithua itathi atire mitaratara ire batiri through ire contractor bobonde through assembly ki supplementary budget utukare wambia twibwite barabara twekirite mbi te sawa sawa. Dhumbereria dispensary ende ini ndekire mbia itekirwe te sawa sawa indekire 2 million in fact mbire 2 million iturarire na chief officer wa department mbia yu tukambia kuiritira ngui boa Ntorukunga oithi nene turari turumethi nene te sawa sawa twikuma thinene mantu yayo tweta atia tukathiria kuthiria bwako. Okay, thank you so much. Mheshimiwa Maure. Kuna borehole ya Tobeto Market ire kwiro kinya yote ritangu kwina na iroro borehole borehole barua yanekaniri Ministry of Agriculture na kwa kinya itari moya ya wa borehole ire under county government then MP noeza wa pana hiyo borehole ikwanda national government. So antu baba urira gatigati bate kumenya iwo batero bathithiria kana itaitumu batere kubathithiria kana no batere kubathithiria bakilarifaire mantu jontu kwedware. Then kwena mantu janju ntereira sena itinara muno muradi jongu maithoro hiyo national government lakini barenda kumenya uwe uri MCA wona ntu bakombo kinyila haraka na atabu kuthithe kenda at least kuhakikisha antu bate kura wenjo yora tuonete antu bakiura wenjo. Okay, asante. Mbere buruka ngusogeria nkatho imbingi no ntubwa ntukwe narwe na kureta forum hii at least tumba kueleza antu 1 2 3 anaenda kuanjiria na kiuria kiwori siakyo
kenju mbere nyumo ise kithaka ciitherwa ciri under Ministry of Wildlife na Tourism na ni national na kinya uni ndi mheshimiwa ndi MCA member of county assembly kinya ndi na responsibility ya wolelia antu bakwa iba utethuka na indo bio bira biombete gwethirwa bithukite ibikumba kuriwa mweri uyu athirite last month but one I think that is when Josi aria biogoria bia antu bantu betu irio ciacumburite antu bantu betu sana itwawatanire na mheshimiwa TJ na tureta Rwanda Now na tureta antu bauba ministry u ba wildlife bare ya director na bere twagara ndi na bo turaria the way forward kenda antu bomba kwithirwa bakiumba kuriwa interview na oni personally ndatetheria antu baingi muno bantu betwe kuregister interview bira biombete gwithirwa bithuki gubatethia kuregister no ntu kisheria kanora ke policy cia KWS rirua ciethero ire interview gubi kia kuthuka ngoni nyimo cia githaka rirua ni go register mbere o register na star 202 then star 09 hash riu omba kubwithio u ukona ripoti kauma guma Nairobi yatumwa ni muntu witwa director witwa Cosmas ura riu utumira muntu wa agriculture na ranger uroke ya kwa sesi ndamenji we thithikite munde nayo aku naitwa thithirio umi unde mingi muno tuombere neombere kwa seswa na tuba agriculture be ya bolelia ndamenji u na begira ki system cio so bila tweterete thai ikatweterete babu ithire composition no tu ibagure ite bati ku last more than 3 months anto batiri that is what I've done kenda tumba kuona anto betu bagomba tethuka na ningucokia nkatho sana no ntu kinya munene tu riu twari na riri kinya na waziri wa wildlife na nyewengwa atwagikishira antu bau nyimo ice githaka icio nthe igomba gwa controlled na naraibati gwethura controlled na turari kinya na antu bau ba still ba nyumo na turera nabo na tababu no ntu nyumo cienu na antu batire yanju antu bira bare yani bia kuria na tekinya babwe antu betwe kiongo ekaria yo yankene na park ututumba kuona baita kuma kiri KWS twakubaliana tugethura tuki make a follow up kenda bomba kuona ita ni umbo au bombo tukuthurira kana ibarabara bombo tuinjira kenda ponye bombo give back to the community kwa mwaka huu ni omantu ya nyumo ni tukinyithithie mwaka huu alafu angi rutererwa mbwao ya uruthiru ya area social the former governor Indobeta Muromba yona areya na arenja mbwao kuinjwa ni ombere kuinjwa na ila kutuka na antu barona rui lakini batombe nye kukutuka akina kukutuka itari the issue yari ne kutuke na antu banyurui so rirandetire kwatuika ni bati kuthugithogenda antu bamba kunyurui kwatuika kuina cuma collapse kwatuika ndi naunde ne nau no due the pressure bawangira ndi na pressure kwatuika collapse ainga na kinyewe ngwa the former governor ire na musemanyo na romba kueleza antu bantu betwe babura yombe gwithre ikisababisha mbwa uyidre tina mbati iba promisirwe bagenjirwa mbwa wingi na thaitu ina thirikari imbeana gutombere gumbika nyeba promiswa tutombere gumbika bomba kuona mbwa wingi lakini no ndo thaitu ina thirikari imbea ingwitikia thai munene watu ino atuinjira mbwa wingi ara hospitali arugire nio wengi ya Nairobi and by the way mbwa uda ni national government anyway na Nairobi through the speaker of the assembly kinya lakini ngake batere umagi national government so what happened ile mbwa ni letter issues hapa na pale kuma kile yani ndio ya kuweza World Park na issue cia ire hapa na pale cia sababisha watu garuru tukumba gwithira ruti kuoneka no ntu
antu bara contract wa ile kuja ile aikuja areja vita mbele areja vita 300 atu yao. So the community mnazisha mragi BQ ile onania Ruiru abati gwenjo mita 350 to move force there with a lot of force, even the reinforcement of police ne ireguya, but there is a way we talk to them bakwatu by side yetu, even though they pretended that they are protecting the contractor. Mundu aenja mwanga 350 meters aiguja 350 meters kwa tuka still Ruiru tomba kuoneka na no antu bari na expectation ni bingi antu bari na expectation ni bingi ya kuona Rui, so batetegeria machine yeta wakaichoma ande ginye uinda vera ba methi no tumba kuya oya milioni 12 alafu uzoga Ruiru te antu batenyo Rui na milioni yego mina yerisi uro dhari hapana. Kwa hiyo I'm very sorry ginye ni kwari anyways it happened what it happened and it's okay. Okay, thank you. Kuna Kiani Road. Okay, barabara ya Kiani mwanga mwitho na hiyo ni national government. I think munene dhaya na program hiyo mheshimiwa wetu Tinjei aina program ya barabara hiyo kuma Ntobetwe wita Kiani mwanga wita Rwanda ingwite geke program wewe na anytime from maybe next week but one agethera gi ya gwira bantu betwe burame bangirite no ntu ne bangiri mantu ame amuno amoveo wit lakini ntumba kwa ri mantu ya yakwa. Okay, thank you sana mheshimiwa Patrick. Kuna pipes okorono batere kuchokia na in fact kwa nati batomete SMS bariuga Mberera Patrick mheshimiwa Patrick arundishe pipes za maji ya Kirindara antu iba usafa ni bakwenda kunyurui. Hizi pipe zilienda wapi? Kirindara. Washa. Okay. Ora ndariki kwa bere yang kwarasia. Ruiru Kirindara ote pipes ndoya lakini ndabaye the pipes 500 last year. So iba kuwa batokeni niriko. Okay. Ikuelewa ni barabara ya Bwitha swa tractor ni etre ya kuria pipes ila sinjili barabara ene kuri antu boye tendoi barabara ene kuria tractor ya Bwitha se barabara kibwitha se grading mara mingi ku barabara kuma kwa Muturia weta Kirindara barabara tractor ni etre la tora pipes non to babu to abini de procurement ina batalite na pipes sio ni kenda bayo pipes paso ya banyuru ora betata hoy estande ora intobra mire matangi na mitungi ngiwe bunge pobre pipes sio ijire kawane kira kenda bombo ita paso kia boya na ngi bombo bai sokia paso kia barabara ni ansia every time abantu ita si pipes ibete makumi rone kanya rombe ngi ndele kenda bombo ni pipes yoku bombo duro itia tampandui bai patta barabara ni. Thank you. Water point kirimbo ya tunene ngauza ina water point nya water point mbere ikabaune water point isilene murune na water point idatu ni lare health center na water point nya ni factory kwa rira Ruiru rwa twikire rukuitwa stima tunene ngausi ya tukubwitha cia consumption yongwa na pa solera sio itigomba kupampa Ruiru turanja ibu ndo ndayo gire njukumu ya kurea Ruiru ra 241,000 nikienda stima yomba kuringa Rui ekundi ya water point usio nthembi Rui. I assure my people that immediately from Thursday pakethra bagomba ku access Rui ki water point usio nthe sia mbao ya ntunene kaus. Dali kumakiri babu. Lakini waheshimiwa sasa mnaweza wauliza maswali. Babu? No. Okay. Marito. Kuna gori? Marito yakwa. Amari ndomi
Andome. Betra Mario. Au. Kwebu. Tudhigira ni kidogo. Tudhigira ni kidogo madam. Ndauri kiuria ukathori woni ende gicokio rake batiri kiuria wake mbere kireta ki James Ntongai batu tukoloma wone tuuria cianine tukuthiulunka tukunoa bumeta kiotine ana beta kuinga skuru tutena fia kurira na skuru nya kura kwina thina iu ni reality ground ine batu tutuyamire wita sumari iyo kunderoe ongwate kintu kukua thirikari ukwa kanya na tongori bangi baraba bembere bawiwe iwe mwene wa kanisuch kana okoria twike undune na we na pawe no to mtu soba na soba mind na after ya kuye sawa James prendo to entuko kana ita leo hivi ne mira usofisi wadi katelu ndilasio once and for all non to quando sema ni arenge buto tai kao na ke buto diolungetia non to ora to diolunga no buto to ta ne yukuma siondoni bieto na ke family na finally toka amba. Thank you. Which is not good. Thank you. Yole ke biele mandam kampo ke na anga to te ana interest anje mbingu kwa James akui ka aya no na ngo te ambia ntole choro na are na kama kake ara ke to milioni 20 aya kama alazia dia embe kwe kama kamwenge kirayo ambia Uhuru munene president anda munya kirayo ambia kamwenge kirayo tuthigira ni kidogo kirayo mbesa cia mwembo mwiro nigenda tutethuka mirayo na thina mbira cia tumiro tutethia mbira uti mwembo mwiro woya kaloni kwo utebu cia tethia ina mbiu cetre na mantilo ri musoro munya. Thank you. Ari kangauri kingi nawe. Thank you. Tafadhali. Hatu wabange kanya please. Hatu wabange kanya tafadhali. Tupe wengine nafasi. Juu watu ni wengi please. Ali. Ugo mpo irozi aregere. Na kuri ate na ngambesa cia yanwa na thine mere thira na nganje Ntongai uti ya wigira thoko emera kiondo ne tutezo twethia ntongora mantila ya thoko atu ya wengo ya lele Marietwa ito Christopher Mureri kana toba mbere kabisa igucokeria Meru FM katho Meru TV katho no ntubwa kwiyaruari polelie thina tuna cicia bati twithirite turia wana harakati wa mirai batu amiriri mantu ya mwaka uthiri kurwira mirai na still kunura antu betu metho kuwende antu betu twithirite tuna kulaumiwa muno na ngiraundine lakini bwe ngobo usibirwa na matu yenu na kinyabo usionera bibi bure ya kuwende yori yako ke James Ntongai no nton tukwembere James Ntongai utaro twa mutarire ndauni pagi batu turi antu begembe centro na twa mutarire akura twogerie njara kene James Ntongai atarwa na ari musema ni ari maidi tatu James no ntono kuona thina yatu twire turite kuno na no kuona na mwakatha aya na betu bate kuthoma uti muntu kumbo si uri ngari ndi aya malanga uti muntu mbo si uri agira to kumiru kinya nyumba ira ka ko nyumba ka si tuloka kanto bakuraranja ni mwankari to awethera no ntu wotari mieri 8 na kuno ntu no ero jukumu yao kwa akiliza ntu uti yoro magani ni uo kure mungu yeye muntu ngi atarwe. Thank you Rotero mtomo tafadhali Rotero mtomo please
Nitawakata. Ngabo itelie loi. Nitawakata. What? Utero. Hii side tafadhali. Hii side. Okay, Uliza tafadhali. Kiuri yako kireta dai kire James Steel na wimbe wa James Muredi kana mshamba na kia tongeri bonda ba miro daira njoka irari ukuma nyumba emiro antu bonda ka bara watanire ba oranjoka mwanka ba mikishwa ba wetatia ba mirita muntora etilie kiuke goro kiau James yokira kweta mandile yokira kweta anga eshimiwa ba duri ba MP ba kokira kweta ngavana oyu kwingo etigiageta itu akieta so na senator so kankwenda koria atire dai president no yita miro tokaroma tokaingila president na tongeria babetu ba mwero kare akoritheti leke uteyete miro kogwa mundu ure kari seitie o karuma kaya bana kenda gutweka antu so kande bora antu betu bibi to mantu bona thina no ntuba kure awita atia kwatanira na kwatweka atongeria omundu aendetie ndeke nariku nara so antu betu ankubwira kumaru ari okethero tutiona MP ukiarira simantu ya andani bora antu betu utiringi mantu ya kathira nire kwatweka elected leaders ibaba kondilia mantu yariko ya uinde mshamba re ndethatara mira ndetha ndiu Thank you mshamba. na antu babo ngoba nyumera bokwira ute mundu Nivo tafadhali. Nivo. Swali ya mwisho. Kemarietwa. Kemarietwa. Please. Ya mwisho nani uliza swali yako So komaji Kemarietwa beto intinya Mugambi Hampton ambete andebo sokeringa tonto pakwe ya uruare. Na my first question ikia nene babe tupa kolomia. President na ite some few days to come, right? Na ibabue tutarite uri atongeri betu. Ntukwe u tuabona bwe turairangari ne uru. Na bukiri ngambe sana. Na bukiromba thoko. Amirare ukarira re. Number 2, itona delegations ya Meru every time State House. Tibua? Kana budiona babwe? Tibuona. So bibwe dobu irete kure nimbi. Na number 3, ikire MCAs beto. Kuna program ya World Bank la Meru. Itwa NAF CDP. Winde mwambi inkuregister farmers ke program weu. Lakini alimbambira hivyo kumenya mirete ke program weu. Bibi ke programu ni ntobidhato. Avocado, bananas, avocado, bananas na ikwasie. Tukolomi ko ke social. Daro manda oriatre anyinge mira yore ivalucheni Meru. So ke policies you ke buedwa our MCAs. Where were you? What were you doing? And what is your work? And lastly, Kedrasia, tafadhali andrie. This year, January 25th, and the sugar cane brother 150 million. 23rd of December 2024, tea farmers brother 9.2 billion. Lakini baatwire atongeri beto bapo kolomiao. Depo itako na president, ntemimbi beto bapo irete. Mirare, ikaiwambia re. Thank you so much. Thank you. Lechoro. Jibu yako swali. Atuchukui swali lingine please. Time. Kacho kimbere. MCS. Kacho kimbere. Choki mbere geuri yako please. Mike ndio hiyo hapo. Please. Kambo ni bwega non tuba kanya kabda yawa. Mweti agoja kila kitu kumusaiti. Mweti takakumbura. Bwana asifiwe. Ni bwega non tuba uria. Na ni bwega chokia.
ariwe na milioni 20 thirikari gitu muruke kulukire nurongo beji tone ke thirikari kaunti ya Meru simu nyamaze wa deputy speaker ya MCS barea wa sio tata kuangalia kati kidogo yes wako tekore kwa kinti pokore bato na milioni 5 15 milioni itoandikira report twaigiria deputy governor tamu tuma na distina mutindwa na twabwire mathabu nyambe twanengana milioni 5 cia thira kwa uro kwa inkologia milioni 5 tonere na thiate deputy speaker ya waketa kuona MCS baraba eta kuona kwa report emutindwa tori county ya Meru na baria kwende nyo kwenda one ndo rongo konkoiro kwe borongo tone milioni 5 na antu bayokedia na list emutindwa. Okay. Kwa ule rongo. Thank you. Na kiromba mwenda ndio ndo area mwenda ndaromba kuthike kidogo ndo mwenda area na deputy speaker to Meru kiromba aite oldi kete milioni 20 zone kero kana ni 5 ino ndo area. Thank you. Na baba ne kero list emutindwa ndabota kidogo list emutindwa ebato ene wana mwenda list emutindwa itwandikire ngabana mutuma ainyo. Thank you. Ndoru yure beli mweti hivyo kwenda kuchokerwa mbesa wendare mushoro munya gwetho mushoro muntu ni atia mbesa ciaero nyumo yito mwenge sako na chama ni mwenge sako etawa no kegeya standard mongathia leo getho wina kiuria ka sako uri standard mo na isi ai mbere sako na isi ai ginya akwa muthomi njoge na batere mamira iba ai na tiba jwanto baguri jire birigo manto ya onde mira kwetho wina onde mira ndatumire ngarama ciako ita Somalia guria mira thoko baraba ke baita na ba sponsor ito batumaira mbia sa county uindarire mbia ndarira my brother nde na indirira nde tota gushwa thoko go imakosa so muntu ethero na kakore ogicokio wa kwenda nchokia na ginya ndundu miona kila yako getana alele itondo mana thatu ni lene bia to yedada ende benda gwibari to Hasani Hussein Mohamed lakini mantilele ithina yao akande mwira mbere ya yako kuria giuria giu mira ya Holland ri ya tumawa antu baba andika mirari etore ora mumeru leta Holland iwoni mate kithela na bangi bakwire wi yake ndio ge gogonda ngo yo borwe. Thank you Mheshimiwa Ali. Okay. Kwe kiauria kiaurua about policies cia World Bank na winde ndo shokiria mwene kuri kiuria kwe kintu kitwa conditional grants ti sawa na conditional grants ye specific programs na policies cia assembly it will change a conditional grants so tuenda reverse na policies bills na motions cia assembly then reverse na kintu kitwa conditional na unconditional grant iwo kia reverse kimantu ya kwa ndio tani mwongele. Okay. Thank you. Sawa. Una kiuria te? Mwongela watu wa tafadhali kuitwa gwete kitoba kana karuwa kuria requirements ya exporter turiwa katureke ogachania tafadhali ki requirements cia ku exporter na nio bang'etichi bakwiyira bwana monthly utia ikiri requirement yu na baratugumba kuthoma sheria cia mirai rio iciandiki wende yunkwe ukuri wite othome wone indi biendeka mukenya wende bonga mukenya aina right ya kwethia atia ekwithira ina license ira kinya we murimi kinya we iturie wite wa apply license yu na ong'ang'ane kuria ngui kenda tumba kwithira kanya kau James yake ya mpaka kaya ya no thirikari tumbe kwithira twi o bingi tugua kuina etilie fulani etilie ke bwana James getha thirikari
ni ukichwa tika kina inya kuona na kite kwenda mantua manene bamethetwa mantilithikiria kankweleze itilekira kakwenda kuwa ikethira ibu bachwa de alibani banywa chai muchore tukutana no akuonie libani na ya kuona kanga no tukaranyo no chai na barakarandi noe na tongeria bangi mantune ya iboya Ombe right ya kureply. Si tunamaliza. Boya loi. Tutete boya. Tutenda nera. Tutete mamwe. Kancho ke sira bitatu. Bere ancho ke kadosia mwanya muno bwana Dan. Dana omboria wonire no ndunde a. Nanga kamunya koneka tininka mwikemera naranja. Ndakarere nthi na kamiti ekwa. Yantu kenda. Batano baumite bathatu embe na bele baumite embu bo bangi bathirikari bora tweranire na ndera licensing committee ira unyinde na ushauri kuo ni ati ote membo kamiti okwa kinyomwe oka our export license na kinyoro omwe ndendwe ito ko negotiate ari sindi license yake kenda garante kamiti neriko aburitere ngoya ate kwa ne kya weta atia no ndori oreto mwa waito kambiti kiondu yoneka thoko injim yoneka thoko ni Musa yoneka thoko ni Ngania hotuka babu kama sukumire na raka ndapita wetatia and I want to confirm to you oindere mini ndemuremi baba uramire ko burito ya bamburia mira utikorombo nande airport kana nde konge na ndabwira ya nde muntu witikitie ngoende nda kurita tutethuka twinthe tikenda ya yekwa timelines ndio rwa ngoikara makurite kana takukara Number 1 baba bale begembe north. Uigoro ndare kamete ne mithiaro ya CDF. Alo ndare bo kamete mithiaro CDF. Nde vice chairman yo mukuru wetu Bishop Kaika. 2019 ya kinya antu amu. Tuare manando mithiaro ndari sasa ndio takasa kamete. Ni magano. Kamerite especially ko kantu licenses na turura market na people. Nkio merita nkona nika komena nedo nanto bakora bendete babui nindi uma no beturia na tete kote naja no tukuro ngoto bodi kote tabo kidrai na mutano shio kweto to metika nitu are itine kitebo ata umere teke batuare munya atare tele gun teke batuare na ikukanko kwira tire ya karema onika banchoka ke babui to akemwa ndenao endu tete kira to edu pedando na bani entomba nante ndo na musumani tukanga yi o daneri o na pote bate a babu bata nochia sia to kapite yo musumani babu betate kinya babu bu betasia to beto musumani oni nini wenu ninti obara na kare ni government of the people for the people by kare kenya kara kushilikia mtoto amuyembe apro business kama pia ke babu turinge kia mwisho kachoke kia mwisho kia James moja ya mantu ya Mbecha. It is true. Madam accept antu abetivo mite antu nenoro sana. No ndo datela to no ofisine kwa kile bilioni to ero mbere 400 million siabweri kwa yake babu farmers. 400 mbi siabweri kwa ya ke union shenu kana ke babu ka urona mnebo etatia lakini mwenge nekero te mate mwenge yake kama trebi ndika mkongwani ndogo kutoka na makosa yao na misi makosa na ngani woni ntere ndo kutoka na makosa ya ndikire kwa tuki yune kia make mwake ke kanekero Mbecha ke ruro bisi nara mudara ke ruro bisi ndangire ka ndebe ndio bisi no temira mwana are okay ako ndo mto moment kutoka na makosa are na bodo brito kaya sokera kato akara ndende bore ni na kwa yere chama bienu bio na bo apere kuite biama no kao te kame ya to support to with the chama na video bi chama biwe tatia. Thank you very much. Thank you so much. Tukudhiria tafadhali. Don't time. Lakini ndenda tuthithie parting shots. Omuntu ndaike mwake bugithira cia na nkiambira cia na kirembo kia twari kingirire muno na kuwa kwena bakua please.
please. Okay, please. Please. Bumete karama, kumea baingi bateka. Bumete karama na batu nya batu karama tianya tu imira. Mengu buku nyamba siaya nero mudara. Nyamudara yumira, some parts of mudara. Mekidori tu inamira na karama tu inamira. Kwa tu imwanke newa karama na egembe. Actually, batu imbodene buru. And then you can make a decision. You can make a mirror, and task force, and whatever. But to consider you have to mirror. You have to try to get you have to put that way part. Alafu, then I use Bobo Kuanga to attack on our president. Como youth, Babu Bakora, and no, I talk into area, by boy, Tano, wine area to go for widow. Emu tu dapat gua, boy tabak koroi toko ada kan ya youth mo ay tanta win peten. Lagi ni koi na youth bayar na araba kari de na bangi. Muntu papa kora muntu dapat gua 19, ni upara tua 19, 20 dario. Bobat to bat gua nya batu poni dario ke raba bangi bayo de denge. Te gua oni peten lagi ni youth nya batu to represented now ke manto ne amira. Nanto bat gani batu foto consider. Very important. Thank you. Thank you so much. Asanti. Kiora okare kolori eto mbetawanda mson muriki. Nambere buruande bo shogerin kardo Meru TV na Dere FM non toba program we ya toma. Antobe to bashiberua atongeria mwanya bakiaria biraba komenya ibyo mabo kinyabo bena biongo bo bio bagwibo mabamantu oteo tumaira kiongo kiongi birankera mumeru murimi omira amenye bo o mabo kario eu botitheka teto inyingira bamenyaru ari botasisi na go ingi totabwira nonto bakanya tokaria ntukwengi ende woiki uwe ukaria boe oringiro empene antu borobu iyo kiambaira antu benu bona thino kire ya no murungu waremi ate mama. Thank you so much. Oni ankera tobe no ntoba kwa mwa program yangu yeye Gembe North na so Gembe oni ntekoro myako alia rongo otiaye korongo siantu na kwena kanya inyoka ndongo eraru ari no mpuria kanya kange ngetankera miru bonde TV na manto yareko so manto ya mpeshire sia no mwenge kwirwa kiro to twari mana yana buni urongo siari milioni 120 sio chaere mwenge no tumba komi criteria ere ko waziri ya neno ntuno wali no weso bweko na chairman oyo ndabwere muntu okeke no kurete methodist zako so siori bibingi James njirani oge namura ora nwe sagiyo akwa manto libani tuwete dine mira libani na libani ora sagiyo akwa libani plus ndo batanga tu muntu wetu wa Koronto useni jisi Mohamed Siet ito tare robo ofisina so njere nkwe James yo tutevi yake na ikapo kueba bukare akwira James mbere itu irite muhanga James aita kanso lessons ye iri antu baba ituria minya otaye ko bioronga kona okay eki ako kanso ntuko emo bari ituria na bonde be ba miyo katelia mira no reko ende muntu ana muto yo ko watandia re na okari ya gwera intere yare ateka muto ekawato to kona mbia kana inte ikwaji bya gwi bikorewa muntu agora inte ingere na we na muto na we no weso ko wata bibi tada utetea to kona imbibi gawa to ke mantila gawa to kamya kateli mantile anto agora ta to kanere ti marieto so o na muto no reko na inde boerere o na muto James na muto to Bruno toba nago minya karuiro nago minya na murege nago minya kato akolomia abo medene na sagijo bagera ko etanto bau imuntu mo eto iditere to gebela Nairobi ruari torowe ndabere lebani dena plus anto batanda to ibo bayendere mere to eko to kwetade
na turerwa ministry ya interior PS wa interior nare o kura tuwe ko tibo muntu amba ko twakiri ta biashara nantu nare obeteka iba watu be na mpengo muchemanio na tuwe na PS rono tuwe na waziri wetu amwa tuwe na ngabanoro engerwe ka eto kawira na abunge muwa abunge genda bao Bameru ndenda twaraje waji jo James tukolete kuthiorongania owe na mutonde bwira nureko enda twatethuka na aria tutitethuka. Thank you. Sawa mweso. Mbere katwire Meru TV na crew asanti. Na inya mashabiki yetu karayo inya babu tharimo sana. Atongeria batu nabo tushokane nkatho pia kira kina maana ikwatanira tutethimira ti sawa sawa ngwataniro wendo na tukienda uitethia no monka tuture twarie tukarea kwaria utina tweta atia na tukarea kwirira mira utungi ukarwira mira so iteire akinyire right tutina ndo nyingi miru ende tuloelie President Ruto tumwire tutethie mira direct no umbo tethia mbi mira yaya yange othe twina yo kando kidogo president na tutethie mantu mira nontu nuo kumeana athi na mira iri number 2 kikintu kitu kwa ririkito value addition itolweli yoto umbo tethie mira na njira nyingi tukire ya ebwidi into binje kidogo na ya kura sawa sawa mira ni etu itwendane mathina ira yonthe turare ayo kumena na kura kuingi itwike kando antu bawatanire kenda tumbo kura twake ntugima. Okay, asante. Meru TV na Jerry and your team ambu iboya. Thank you. Uni kura kwenda gua mirai sawa business na muntu kuingilia miraa batu no mwanga tubwithio ra tukubati kuthithwa na bora kwenda gua ntukwe narwe mundu wetwa Liban katukura yara kuonde tweta twagura Liban wanga tukorwo ni mbibi byongwa gukua sawa no ndo tugura tukaurwa wagura kwa Liban wa mweta yetwa Liban menya munene ugethro ari wakauri Liban biumbi akona gethe committee ikomba kuomba kuona nafasi ya kueleza na angu ndo kwira atiri munene no ndo wendere ba timu ye ina ngiomba kuria atiri kienda kwithira kwina one central command na atakumba kumbika na atakubweka kubwa babu bwa karanthi muriki lisoro na babu bangi na union usionde at least bwasiunganisha ndo amwe kienda kwithira kwina sauti imwe no ndo omuntu awari na union yake aina interest yake tofauti kwa uguruge ya kiri kateli wira eyone lichoro kwa kateli wira no ndo lichoro na union kateli wira eyone buraga ongi kateli wira eyone muriki no ndo ina gyama me muntu ina gyama te muntu munene kwa wende tu na thina still you must meet bukaranthe na burete cia mabiu bionde burete ato wimanji bubiete gethe kimwe bwithiro bwina komandi imwe ikiuma either kiri muntu ro bukawatania nwe munene wenu bwamuthia antu beto ngwendo bera beto ni ngwendo basogire nkatho imbiki muno no ntoni antu babea na antu belewi rira tukurari na kasa turanyele twatenga mbesa ikomba kuria kuinja barabara ikaria kubwithia mbwao ikaria kubwithia mantu yonja ya bati kwithira bwithitwe kangwendo bera thai beto baina subira no ntu thai budget irera kinyangi mukinyangire yurera kinyangi no ntu twari meeting neoro na chief officers tumba kuolelia ura kurethetwe na nara mbesa na marinya ya reta iretira kutu komba wisoke cionthe na barabara ira ndekirite cia kubwithia ntu beto cio yonthe ndina ma before the tubwithia supplementary kana mwaka yuthira tukethora tucoki ntu biu bionthe nene antu beto na antu beto bagiomba gwithira baisa sawa kou ntina manto maingi andi bwiri boya mwathani ebutharime na bwithiri manto manene. Thank you so much bwana Sakizi. Nikachoke kato sana kanya ka utua platform ya kweria kwariria mantu yara twina yo ya maingi ya mira na igoya muno no ntu bwa Thiri FM
na Meru TV na kambue antu betu bamira itukumenya kuthoma mantu yara maingi tukwirwa ya iki mauku ya thirikari sheria ireo sio tueleze ibwiku na ibwiku gutibwo lazima twerio chuko na mantu ya tukamenya rira tukwirwa into fulani kiyo kana kitio non to misinformation ire ikuthiurunkwa nane nyingi muno norongo na promises utia ire itiumbikana kuringana na ora sheria kari bunge burambu bakua ne ati tukia ku lose hope oindi mitemira ndimwe oritinara bara tutwira mirande non tuba wache ko wita iwo indi noruru indi airport na kungi lakini ndi noruru nene muno na ivo tu ngoete kabisa mauri ya stabilize mundene kinya gathering kuona antu kungi mundene otivi kuona ingaramaki ko lazima mbue na ndiri tempere yenu James tu au support lakini katu support ukinyite uma no ki oitukira na bura kuri ote kuithana ibo kukariu na nona ari nibo kukariu ani othineri tukamea bati twitwinthe ni hata tukaumba usuluhisha thineyi KMCA betu kwina report nyingi muno nemwe irangwete ni mantu ya mwenge mwenge yo recommended tiari parliamentary committee and to by investigated na action taken non to be misappropriated mbia chetu ikuwa babwe buke yoto atia mbire itibati kura cionde na barato kuria na ate ontu mbia cia thirikari itikuoneka mbia cia thirikari cio mamuno ukethira utikumba wa county ira ciongo ibaure ambia cietu lazima kinya ingi ira tochoro baya nite report nara kinya cio baraba ina ci lazima baumbe wa account no tumbia ira itare cia muntu cia wikira muko cia bati kuthiurunka kibatwi na tumbo witethia into kia mwisho possibility cia mira irio nyingi na mirera tukwirwa ni umaua urata miona no akulukirea onerea kwimira etawanjuis na itukwira antu betu ba Meru na ateta Meru University of Science and Technology iba yokitie ngweu kinyabo iba kubwithia juice ko kwina possibility na ingwete kwi ara etero kidogo kwi sheria lazima tubadilishe sheria ya psychotropic narcotic substances and narcotics and psychotropic substances lazima kuthira tukuromba mwaka yururwa kuthira James tukaromba mwaka yururwa president yeya lazima turombe sheria iwe badilishwe ote ungitumba nanga kugethera kwina ngundi will a president Ruto wenka kenda command MP bawe batucenjiria sheria condition tuumba kuona ku commercialize enterprises chetu aki katu watanire na twithire tukimenya information i power onto kinyoe tokera president mantu ate kwandike kare ai utethi atia no tute kumenya na tukua lakini barato kuomba ukinyila 1 2 3 together twina information ni twaranirie yukithi mwe mantile moria Antoine kwiro James yuna ivo kuri oria James nkwiba sakinjo akiona ivo kuri kenda tomba wete the industry imbere otherwise turedia tukithiulunkana utheri tukitana maritu utheri na mwishone tukagwithia makosa yate kuomba kueleweka na yao tuchokia nyuma itwa take reaction by bad luck Ramadhani yeya miraya uyura miundene thaike utuwa hendik ndu tutina wikia kato ciumie tumbe kwitha twina correct information na yatuma tuchenji nontu tukaumba kungaidi babangi bakabwithia decision ira ikwendeka ivo ya sana nontu bwa kuthikirania thank you ukaeleza kusogelea Meru TV nkago nyingi muno na pia wana James Mithika nontu bwa kwari tukomba kumenya uma bwingi muno
batwi antundi siamani wa nyumbata tutura kubwithe micemania mingi muno na inya baba onthe baria batura kubwithe micemania mingi muno bakambera mira mbati tutiringi bomba kuminya uma ukwarwari tutimanite ginya na ofisi hapa mbati rwari ote muntu ginya omwe waita atina uma wa ya murimo yayo tura kuremira bwana James kiri lessons ziu cia talo ithandatu kwina timu uo talaba koronto angabau timu eu ni antu ba kuru ngwine saiti kiri antu bana ke utikinyo omwe ngwine so ni antu bana experience ibo ntu kuona bainyilite amiru o lessons ziu kukombekana kwa kanzu ukanya na ringi phrase utasaidia wa miru sana. Thank you. Thank you so much. Okay, oni ringi kanjuki kanyaka nchokerie Meru TV nkatho nchokerie every participant nkatho na ndiburibo ya nontu kuona ki kiatho kigerwari kithiro kiao ntunene. Number 2 iyo kari kirasi na kirasi kinkwitikiria aritoba kuigwa na bakuthoma mantu maingi abataici unini ankaua mantu amira thina semira sinanto enevo ibete bakathirie ibawatanire na bendane bila ni bomba kuromba kireni murungu umenye mtura butongoretie baba ingi batisi saitie mundeo indi ibabu abo watanjara pamenye uma na into biobi batethie bathomethia nabo na beti manto yange ya maingi kambwe siasa ni daruri Meru irathirire ene ni itara kuritira antongoi ora ndibwira ringini muntura value pio mtontu nene nondono mpere ngui ndita na imbisi nyuma miaka 5 aimakira na ngwira nditite kambweni tweni kanya miaka 5 itathira nikenda tumba ko deliver our promises na murungu othiri arwata kutharima Meru. Asanteni sana. Thank you so much. Asante sana. Uni ntena mange ya kuwa bonga mtoraria nyumbei nyarara uwa ya wata ofisi yakwa uni kwa yuko kwani. Amen. Na yonde yao na bonga mtu nyumbei nonto no kwenda tomba kufaulu yukethi mwekwa wotha kuguru ukuona twathithia na ndomba kuthithia ito baba wampata kirira wampatae yao yonde yaroni madam nimekubali mimi ni mwenyekiti na yonde yako peni ende kirera arabu na umesaidia kwa nenkereni nikenda tubosukumante tuiri. I want to confirm lessons to kakas. Thank you so much. Mr. Victor. Wani anjoke nkatho nontu bwa kanya kandewa mbere Meru TV ni bwega nontu bwa kinila mwananchi machinani na ngobo utendele nyo bwatira abadile kuya ntolo kwa yankiwa ati ora mbwire kiambiriria ine kithirikari ri na timu iri inkumiromba ikathukana twari mwambo yumwe tumbotethia miraa kwa tuka twatane batungwa chama pe miraa tuteningane wananchi bari mwambo yumwe point yeyire timu iri ya MCs baba kuri ada kono mware ya baki okaranthi pakana na president tukopa kumwira mathina miraa tethuka tukogelo kampani ngendege na tukarua miraa nthiguru ingi nyingi nyo twikilo mwe miraa kaingia thoko yaitia na miraa kona marketing Bwana Yesu asifiwe. Kwa kambu ni bwana ni onto manto yathithikeru ari katwendelea u nazo na mbere twatithia kimira kitu kamira bingi manto ambesha mira ingwetikia muriki na ari MC itakaite na kau hapa ko indare milioni 20 ne aroko ibaba ndaguthuke mtu rietwa bechi ndane kero twaneke milioni 5 ya sako mira na itwanite loan rwa 7.9 million no ntwa savings yantu abuthetie na antu atarire ko muriki ari akithenda 20 milioni na kumenya na thirikari kaunti nene kaita mathabu ne kumenya kitha ku basic access kitha ku chuturite itobuthie mathabu na yenao wende tabaka bange bali toringi buwe potari mwe sana sana. Mungu abariki na amboire auto titake mekemere kabua no ntungwata ndo na rwari uteme abego no mthuku twaita kura yokui. Thank you very much. Mungu abariki. Thank you.
ibwega sana mutegeri wa Meru TV nyenga ucokeria ngatho cia mwanya no ntuba kumba kuthirwa uria mona batu kuma kagita karata ambiriri na mwanga thaitu mba kuthirwa tukithirikirio mwathani tena mbere gwithirwa gikutharima sana antu balare thank you so much no ntuba tu watu geni viongozi bara tukaria abo bonde thank you so much no ntuba bweta na bukomba gutwitika kinya babwe tubucokeria ngatho cia mwanya sana tutirimane kaire ntuko ya sande iro murirwa siasa tukomba kuthwa tukiarira mantu jange ja maingi ngakwendera utuko buthongi na bujuri thari bo mwathani rito riakwa urembita Jerry Wachembe.